tša bona di fitlhega bolela nna ka kapa ready ke a lebo ba mpontša ka fale ka kapa ba re lokile ba re lokile ntle le go senya sebaka ka kapa radio ke ya ka mola go tloutša ba roka gomme ke mo fe sebaka se atamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši ke dumediše baruti ba porofeta batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re ya letama bošegong ba lekgono re ne le baeng ba rena ba go tšwa ka gae mabapi le tabeng ya dithulano ka gare ga lapa re gare re tlo ya hlahla se re se kgopelang jwale ka motheeletši wa motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re kgopela fela maele go tšwa go lena go ngwaleng mo la melaetšeng mo la letlakaleng la rena go Facebook Dr. Mremi goba go kakapa morwa motšha maobane ke bia gabotse malome ka kapa we bia gabotse prof go tla bo ngwadile fale le wena o lekile go re fa malaetša o mo botse wa kago godimo ga lapa le la ka gae le leng gore le hlagetše ke mathata ke leboga kudu malome ka kapa ke dumediša le crew ka moka ba ba kgonneng go fihla thobela re leboga moroka madume a gago a go rogile mongaka re amogetše ka diatla tše botse ka diphelo tše tšweu re a leboga ntle le go senya sebaka ka kapa radio ke tlono ke tima ke ya gona ka fale go balli ba rena ka fale ke moka gore ba re fegolele se borala ka baka la gore ge ile mampia re lapile melala e le ruri kaka a ka nnete a re a leboga ka kapa ya radio a the pushamen ka gare ga lenanego a la gago la pitšentše kgolo tharolong ya mathata ke ya ka mola ke topa molli wa rena o e leng gore ke yena a tlago a go re hlalosetša tšohle gomme ntle nka re pele ke ya ka kua go yena ka kapa radio ke mo lemoše jwale ka ge re dula re lemoša batheletše ba bangwe gore ntwe magagešo re e hlokago ke nnete nnete e phološa motho ebile nnete e yaga motho ebile nnete e yagela motho seriti ga gone motho wo a godišago ke maaka ebile ga gone diphošo tše di ka tsogang tša lokiša ke maaka ka mare nnete e bolelwe mo re phošaneng ka noga e phela mara ke na le bonnete ba gore ge re itšwa ka mo re tlo tšwa ka mo o mongwe le o mongwe a tseba nnete ye e leng gore o phošo ka yona o tsamaile gabotse ka yona papa go rena sebaka ke sa lena thobela thobela ke a le dumediša batheeletši ka moka ba motse community radio station o lebolela le nna ke hloka ina o tšwa ka moka matlala ra mošebo mo motse community radio station re tlile ka go lla re tlile ka go solva bothata bo botelele bo boneng 7 years ka moka re bole ka go ka bo solva bo pala that's why re thwele re dieta ra tla mo motse community radio station ka kua lapeng ka kua ra fapana re fapanang ke nna phejane ke nna laspone ya gona ka mo motseng o ke le laspona ka mo motseng o and then ke ile ka gahlalla le kgarebe la go tšwa ka mo lantša matlile re keng ka mo and then ra go ga lona kgarebe la go kgarebe jatlileng kgarebe la le tlile ka kua ga ge shuka kua bale se se aka le roga aba topa le suela ro metakalo nna ke sa tšwele ke sa ile toilet e ke bua kgarbela le mpotša gape se se go ba le mo ko ntlhašitšo mpotša gore e ke bua mo go hloke ka mo o nthaimile ke tšwa ke ya toilet gore ke go hloke ka mo aowa fine aowa ke ra wa gore bothata e ke bua ka kua a sa tla go botša ngwalela batho sele gore gore ke ile ka go hloke ka mo aowa ke a dula ke feletša kgarbelela la modimo la tetsamaela and then go tloga mo a ra go ga botse nna le kgarbelela go fihlela mo le bane re ile ra thulana ka mabaka a itseng a tsebang ke nna le ena nta re ra pallana ge re fetša go pallana mo and then ka kera le kgarbeleleng gape o ke dula le ena go nubale o ke dula le ena gape e sa no ba teseime a ba monyaki ba moroga ba mmotša ba re ena ke moloi o bolaile mmago bona mo laile go bane mmago bona nna be ke dula Pretoria mmago bona a le mo ke a hlakahlakana ba mo tlisa Pretoria a se ne mošaledi mašale le bana kua Pretoria kua a rulile kgole nna le sestera ka o mogolo mmago bona ba apela ke ena motho o kula nna e gonu bale ke ena ba mo apela ba mo khupetše ba re o mo apele le itumišetše tša go ja mosegaro felo ya go mohlola o ya go hlwalena aowa fine nna ka baka ke motswadi ya ka wa ke a dumela nka se gantwa mohutung
and then go tloga mo sifalawa go tla le mo ile bana mogekolo o re ke nyaka go ya gae o tšea ke sese ya ka bobedi o ya Mohlanga sese ya ka bobedi la Mohlanga and then ga a le go Mohlanga go a dula and then go Mohlanga go a shifta Mohlanga ba mbušetša gae gape e ke butša mogekolo ka re bulla Mohlanga kgathoregileng o rawa ba thakile kua ba ile bare ke tsamaye and then wa shule wa tsamaya ke ne bothata felo ke malapeng a batho wa le re go diawang ya gae o dile le bana gae a dula le bana gae and then a tloga gape a ya go dula kae ga se ka mogolo nka se bolele sefale and then a dula ga se ka mogolo tsa shula wa dula tšiki le gona sifale sa thoma ga ba sara ka mogekolo la gape ba re mogekolo gape santšwa ya gae vale a ya gae go sta go vale ke nna vale ke thoma go ba itlaishe go vale ka tlogela mmereko be ke bereka Pretoria ka tlogela mmereko ara ya re ke go dula le mogekolo gae ka laela mosadi ka mosadi a re tsamaye re go dula gae jela bana transfer ntane mo memeleng ntane re go dula bana ka tlogela mosadi ya ka tlaishega gore ke tla nyaka mmereko gae ntane ka berekela gae entare ke berekelang gae go tloga mo wena pele ba tlhasa ngwana la batho wa moroga e batla go bona mmago bona ba no tsela ka gama lo thula le mati ene mola go kolomaka ngwana batho mola ba thula le mati ba no tšhatlhamela ka ngakong a ba dumediše le go dumediše and ilo tša mohutu go ya le ka molao ka sepedi ka mogore tsebang e santse o tsena o kara ngwetše ka lapeng santse o kokote o lile fase o bošiše ke tlo bona magakolo o bolela gabotse o bolele ke setho seo ore ke tlo bona magakolo not gore no fitlha o no tšhatlhamela o bule mati ka bakala gora gore o nyaditše a o nyatše ngwana batho o nyatša motho a geno wena o ka lepotsa o nyatša ngwana batho o nyatša motho a geno o eteletša ka nako makhelwane ba hlometse ka meboto a ba hlomile ka meboto makhelwane wa rasa o roga ngwana la batho ba hlometse ka meboto ba theeditše ba sega makhelwane bale go bua le ke bolela ka mokgo nna le makhelwane bao a go sale thabo ga botsana mo rena le bona ka bakala gore o re sentše leina o ile a rene ka mola motseng o ra loya ka kua motseng ola ngonyana le ka mola wa balwa ile o bolaile mmago bona abuti nke re late straight ga botse ka ku ga e golwa mang le mang gone jwale ga botse go lwa mang le mang re tsene ditabeng tša ntwa straight ka kua ga e golwa sister ka go bedi o lwantšha le mosadi a gešo ko mo fe sister a bobedi alright le kae kgaetšedi le kae kgaetšedi ya re gona le kae re gona ba re go lwa wena o dumelelana le tsona taba tša gore ke lwa le yena ntate Moremi ke a di dumela ko go kwele o lwa le o mofe nna ga botse ga ke lwe le Katlego ya re ke titsebišeng pele ke kgopela go sepipiwe sefatlhego ke nna Mmapule ke morwedi a mahlare ke ngwetši kua ga Mošitwa aga taba tše di thomileng kgale ngwako le ge re wa go swantse o thome ka foundation ke theresho yebo ngwako ga o theiwe godimo ga lebato o epelwa foundation ka mola gare ga lapa mošimenyane wa gešo o ke Katlego e leng Katlego o bile le ngonyana a etswa ka mosaetela ga Tloporo a tšea ngonyane le a motliša ka mogare ga lapa pele ga sefatlhego sa motswadi tate bešitša a re tšhabetše a motliša pele ga fatlhego sa motswadi a ya ba le bothata motswadi a amogela ngwanola wa motho a ya ba le bothata aowa a tišitše ngwanola ga Tloporo re sa re lebeletše ngwana ga Tloporo gore o motlišitše pele ga sefatlhego sa batswadi o ntheetše ntate Moremi a motlišitšeng pele ga fatlhego sa motswadi ya be a ya go kopana le ngonyana matlerekeng ngonyana wa matlerekeng ka re ge ke tsoga nna furugo ka be ka nyalo be ke tloga ke sa le ka gae furugo nna ka re ge ke tsoga ke kry-a ngonyana o betha lesuela ga sola wa ga Tloporo kwa matlerekeng mola wa matlerekeng e le yena re tsebang yena swantšeng re kry-e le yena a swone lesuela ka thoma go tsoša molala gona moo ka re then vale ke tša mohutamang ka mogare ga lapa le la mmelelang mme ke a mmotša ya motlala dimpa awa Katlego a ya go mme straight a mmotša straight le rena re le gona le ausa ka le gona nna ke kgopela go no le botša gore nna le ngonyana la ga Tloporo re pallane wa ikwešiša re pallaneng jwale ke kry-ile motho šwena mola e le gore ola nnete a mogile suelo la ka be ka motho ba ka lona ka re jwa go sepele nna re tseba ngonyana ga Tloporo kama
wa mogao wa matlereke ke a mogao wa matlereke nsueleleo ke tseba ga tloporo wa ga tloporo le monyetši a ra monyala ya mara o no be le gore ba tlile ba re tsebane wa ikwešiša o batswadi ba tsebane aga o ka tle go motlišitše ka lapeng ba tsebana le batswadi gore awa nnete o tlišitše motho šo yena ke mokgotsi aga ka moka re a mo tseba and-e ra mo amogela ga ya lepa bothata re sa lebeletše eo Katlego o kry-a wa matlerekeng ga kry-a wa matlerekeng o tliša ola mola e sera bera kwa dithulano between yena le wa ga tloporo o ikwešiša a sa batho a kry-a dithulano between yena le wa lwa tloporo wa matlerekeng wa tsena ke mo kry-a suela ka be ke topa suelo lela ke lwa le yena ka suelo lela a kere ka mmotsa straight ka re nna ka mo ke lwa le wena ka mabaka a go tseba gore ka mo nna re tseba mokete le lapa le ga se kompo ke polelo e leng gore ke e dirile godimo ga ngwenyalla matlereke aowa o Katlego a boela go motswadi se se ka ba le gona a re go yena a go motswadi a re nna le ngwenyalla ga tloporo re pallane ya ba nna jwale ka rwala dieta ka boela go la wa matlerekeng ka re aowa ngwana modimo ke kgopela e be seatla godimo ga se seng ke dirile dilo e le gage ke go raka ke lebeletse gore o nna ka mo lapeng re tseba wena ga re go tsebe wa ikwešiša wa lla matlerekeng aowa a boa nna le yena ra segišana re kgopelane ditshwarelo ga go ba le bothata bophelo ba tswela pele ya lesuelo e fedile nna le yena re a sega jwale okay fine wa ya ntša dula le ngwane wa matlerekeng a o sa ka kumma mefatsheng la Mamelodi go sege wa ditene kua Mamelodi a o sa ka o re go yena o re ka baka la gore mara wa tsa a re ke beso o tlo kgone go ikwešiša ngwenyane wa matlerekeng go a direga gore Katlego go be taba tša gore badimo ba tsena ka gare ga gage badimo ba tsenang ka gare ga Katlego go boleišana gore aowa fele ka baka la gore Katlego o ne motho matlerekeng a re sepeleng reng go nyala ngwane ola wa motho wa ikwešiša aowa nnete e ba ka mokgong go a sepelwa go a iwa matlerekeng go a go nyalwa ngwane ola wa motho mara ba mo kgopele semetseng e ile a re ge Katlego a sepela ya kua mošata a malopo ba boa ba matlerekeng ba re aowa motho ga re ga a sepela ka mo lapeng e be e le gore o tlogetse motho ka mo gare ga lapa wa ikwešiša aowa ga e be le bothata ba sepela borangwane ba go kgopela ngwane la motho ka kua gare ga lapa gore aowa tla ka mo motho a re ga a sepela a tlogele motho ka mo gare ga lapa ka nako o ka mo gare ga lapa go dutse nna ba ka bešite ke ne le bona kua ga ka kumhlanka ke bana ba ausi ga le kwa tsipa ke bana ba mmina ba hlokometse ke kgarebe ya matlerekeng ka kwanelo ya bona gore aowa dula ka mo o re hlokomelle bana ka re nna re gauteng re mašimong wa ikwešiša aowa ga ya ba le bothata e tšwetše pele ausa ka ditene di a tswa kua Mamelodi o nyakela yena matlerekeng stene gore aowa e tla re ge mohlang e le gore matogo a tsogile a be le poleke e leng ya gage ya go dula wa ikwešiša nampile se ba re le kwa tsipa ba nyakela yena matlerekeng setene kua gore a tla kgone go dula kua ka baka la gore o ba šaletše le bana mo gae ga ba šaletše le bana mo gae go tlo dira gore le Katlego a tsene ke bothata ba gore o ba le badimo ra mo iša ka ga tloporo Katlego ya thasong Katlego ga ya thasong ga a fihla ko thasong o kopane le tša kopaneng le tšona di mo kgahlileng di kgahlile yena mara nna a zanke ja re kgahla cause ga a tsamaya ka mo o tlogetse ngwana motho ka mo gare ga lapa e le gore ba sa kgopele ngwane la motho ngwane la motho o kgopetšwe ka ge ba re ka gore wa sepela o ya kua a tle a šale ka mogare ga lapa a šale a hlokometse bana ba le mokgekolo a wa ngwana motho ga ba le matepe ngwana motho o tlile a ba fihla mo gare mošibo ya sebe ngwane o wa ditshele ya ba gore o tekela ka dipolaseng wa go bereka beke ge e fela ba gola ka beke tšepedi wa namela beke ngwe le ngwe o ya ga tloporo ile a re ka le leng la matšatši wa go bona Katlego ile a re ka le leng la matšatši ngwane wa matlerekeng wa mphounela gore mara wena mmago gopolang gape nna gape go ne ngwennyana wa mphounela bošego ka founu ya Katlego o mpotša ge e le gore o tepotša gore wena o tlo dula ka mo gare ga leo lapa ntho šia ke a tshwa o ka se le jule leo ke laka dira seo se dirang so o a matlerekeng o nyetšwe semmušo ga gabo lena ba mo tseba ebile ba tla go mo kgopela ge Katlego a sepela a ya ga tšeane o tlogetse ngwennyane o ka mo gare ga lapa mme taba ya stene sa Makgweng ka nako serekwa se rekile ke mang se rekile ke ausa ka mara a ne le yena ngwennyane la dipampiri tša stene ke tša yena ngwana Katlego wa mosadi ya matlerekeng dipampiri tša stene se la go ntswa le go tsenengwe ba ntšhitše ngwennyane o ile a re ga boa a itla mo gae a itla go šala le bana ba mo a tšea ausa gage a mo nokela kua ba mo ntšhitše bona ba babedi ba mo ntšhitše ka mo gare ga stene seo
Alright. Katlego a ile a re kua ga tšiane a re ke a sepela ke a mmerekong ke ya go lokiša dipampiri nna re tseba le thasong gane bona ba kwane le ba babedi gore tle re go kopana kua mokhukhung ga ba fitlha ba kry-a ngonyana wa ngonyalla matlelereke ba rakile ngwane o le a motho ka mola gare ne sela sa ngwana gabo a raka ke yena le ke mo ke sa tsebeng mare ba le ba babedi ke sa tsebe gore o rakile ke mammarbe ba le ba babedi ka yona tšatši leo ba moraka ku. Alright. And then taba ya Butikatlego le mosadi wa gagwe wa matlelerkeng a sanka ya sekwa ebile ke le kgono le mtate moreng a sanka go romelwa motho a sanke go romela motho kua gore ba ye go kwa gore motho ge shale a itla ka mo lapeng go mme nna re tseba gore a sanke ebile ke le kgono. Alright. A Butikatlego go re hlalosetse ka taba Stene le taba ya mosadi wa matlelerkeng gore le pallane ge le itla kae ba family ba ile ba seka taba lena ge itla kae taba ka la mosadi wa matlelerkeng re pallane ka taba ya family yone ya gore a se go ya motho a se yona ke wrong information kua mogakolo wa gešo o buitse rangwane a rangwane tša pampirela ke eng le tša lobola pampirela o ele ona kua matlelerkeng o fitlhe ba bitšeng ba botse gore batho ba re kopanšitše mo ba pallane e padile tabe bale ba pallane bale rangwane ba mmotša bare o a tswa a re ke a tswa o fitlhile ao ke fitlhile ke re le malomage a wa gone bothata felo nne go tloga mo entane ke a go ya Stene sa toropong Stene sa toropong be ke bereka gona kwa Pretoria ku and then ke bereka Pretoria and then se se ya ko mogolo a mpotša re gape ka mo site ke ya rena go sewa ditene re ya gore go tšhaišitše mo kentane o tlo o ngwadiše o tle le pasa gago ka ba ka mbereko go se re pasa o tle le pasa go entane o tlo o ngwadiše mainago mo kentane gore ba kgone go kenya line enta re ya kua diteneng kua e re fitlha kua diteneng kua wa ke a ngwadiša ebile ba re diela dikgona gore e sa go se wa kae e re fitlha kua bo se sa ke bolela kua ba re maphoisa ba tlhašiše ke sa mathomo ke la mathomo enta re go tloga mo a wa ja weekend e to ba freita ka ya kua e ke toba ke fitlha ka boleiša le batho ba kua ba sega ditene ka boleiša le bona ntare ka tša pasa ka ntare ka ba fa yona ntane go tloga ba ngwala fase ba ngwala maina Stene sa gona be sa le bokae 5 ranta ba 10 ranta ka ntšha ka ba fa tšheletela vale o ne le yena mosadi ke sene le yena ke ne le tšhomi aka o ke berekang le yena. Alright. And then taba ya hlalo mosadi o la matlelerkeng o mo hlaletseng o rileng mosadi la matlelerkeng o rena lena re tlogelane be ke le thasong ntane ka re ke le thasong ntse re feta ka vena ga jiane entane ka mona mo strateng a tsama ka koloi ngwene koloi eo ke e le gobane ke a motho e le mošimane mongwe wa malebitso o lebane ke papa ngwana go wa mathomo o ile wa ba botša ba ka gae ke ile ka ba botša ke ba boditše bona Rakgadi la itse ba taba e nna ke tabe mtsha tsebeng tšaka eo ke tabe mtsha ke sa tsebeng a usa ka mogolo go ba mmina a ke ile ka botša le mokgakola le gona ke bolela tabeng nna eo ke tabe mtsha ke sa tsebeng go a usa ka go ba mmina ke tabe mtsha. Okay, bothata ba lena gore le lwe o mmone a sepela le papa go ngwana gage ka gare ga koloi nna ke le ka thasong wena o le ka thasong and then taba e wa itšea wa ifa batswadi ka itšea ka efa makoko le bona ba e ba ra ba itsebe nna a ke tsebe le nna ka rena be ba le gona especially ena o ba le gona o a mogaro a re kwe mmale kwa tsipa wena o etse ba buang mma go rena thobela ke a dumediša ka moka ga lela bontate ka kapa bontate moremi wa bolela mo ke kupu mmago kgomojo le stako le kwa tsipa so taba tše ka tloga di bolelang a ke le thomele mola mathomong ya ditene Katlego o nyaketse ke nna Stene seo tša gore o ntšheišete o dintšhio mathomo tene tše ba ile wa ntšheišete mathomong a kere ke 5 ranta tšeo tene tšeo a segala ke nna le sona mara se ile sa feila Stene seo nna ka gale gore be ke le kgausi le bona Katlego a le mmerekong e le mosegare ba nthela bare gomme ditene tšela di feitše batho ba segala kua sekola ka ya ke ge ka segala yena le mmina tene tše pedi ke segala tene tše pedi segale sa mmina ka gale gore ba lula le ngonyana ya matlelerkeng ka gale gore ba lula le ngonyana ya matlelerkeng ka segala yena le mmina a ka ke le botša so tene seo se tša go tsenya ke nna ditile le ngonyana ya matlelerkeng le ngonyana mongwe a rathoke ke tsene ka matsogo a ka ke rielana ena Katlego le yena mosadi wa gage le ngwana gage Katlego ke ga a ya thasong ga ya thasong mola Katlego ba fela a tloga thasong a etla go nna Mamelodi o tlile gabedi la mathomo o tlile go nna a le Mamelodi a nthela a re ke a go lokiša dipampiri tša ka mmerekong
ka re go lokile dibedi a boa gape dibedi ga boa gape a kry-a ke apele ke boa mmerekong ga ke boa mmerekong ke apele mola ke moya ke re Katlego tla o tlo tšea dijo a re aowa a ke tlo ja mo ke tšea dijo ke a go ja ka kua go nna jaanong tumetso ke tle ke bereke motse jaanong thea ke tle ke bereke mokhukola mara o re a bereka mokhukhu ga a nyake basadi a re ga a nyake basadi ke ga ke mo tlogela a tsamaya le mošimanong wa gae ka galo ke ga ba re o re ga nyake basadi a tlogela mošimano wa gae ba ka kua mokhukhu ga re tšatši e leng gore o nthara ga ba nyake basadi ka tla go tlile le sesio tšatši leo ka mokhukhung ka moo gona momme motho o tla go nna gore botsa gore gape ka tla go tlile le mosadi motho wa tla ebile a sa tla go tla le ngwana wa go mosadi a ka tla go matlerekeng gore gape ka tlile le mosadi le kwa tsipa le malome ba tsamaya ba mokhukhung wa Katlego ga ba fitlha kua ba re ba kokota mola mojako mola ga ba kokota ba re Katlego gore ke bomang o re ke rena ba re bula ka moo Katlego le re ga ba fetola re le nna le ba bagolo ntlogeleng lepalela ke tša lena lepalela ke taba tša lena le ba bagolo alright gore taba ya go seka molato wa buti Katlego a o itsebe wa matlerekeng mo a reng rangwane o a tswa go seka molato yona ga ke itsebe ke nyako lefora yona ga ke itsebe and then ngwana wa matlerekeng ke nyaka kgopela go tsena gane ngwana wa matlerekeng o ile re ka tloga ya thasong ngwana o re mo tlogetše ka lapeng lešo bala ka lapeng lešo a hlokometse bana baka le bana ba mmina le mokgekolo so mmina okay a re ga le thasong a gatlhana lo ga gatlhana lo ngwana la matlerekeng gore ke ga founela Katlego Katlego a re a fetola ngwana matlerekeng a mo rela a re tšeane gore ga a dumele batho ba founela e le ga a tšhabao ya bele gore nako ya dinyoko di a batamela ga dinyoko di batamela ke ge re tloga ka moka nna ebile exercise taba gore Katlego o nyaka go tlogela ngwana batho ka dinyoko ge re ya re ile ka aim re kgole gore ba re Katlego gomme o tlogela ngwana batho o dula le ngwenye o dula lo ga re fitlha kua re no kry-a wa ka nnete ya gona ka mogola ra e tlogela ga ke botšha mokgakolo ke re mokgakolo gane go diaga jwa nna mokgakolo a nthela a re ke ga mokgakolo a nthela a re aowa gape nna re maketse ka gore ngonyano a e rao a re metlhene a re le mo dinyoko nna a re swariwe go swa le batho a re ena o re swara ga botsebotsebotse o re fa magia o re tšhelela metsi a go tlhapa e le mokgakolo a re o tšhelela metsi a go tlhapa o re fa magia a re gape ke ile ka makala gona a re basadi ba beleng nna mo apeiša majwala kua le bona e ba makala ba re kgane mara wena mogadi ga botsebotse kgane kgarebeki kgane go riagang kana na o re ka re nna ke tseba morarawa re tla e kwa taba kgarebeki and then go njwale shi yona ka nnete e tlile ka tloga a thaso a ba goroga ka tla o ile a re ga goroga o gorogile le koša metlišitše le kgone le mokibelo o ile a re ga seno goroga ka mokibelo nna sontaga ka boela morago Pretoria sontaga seo a tsema a tliša a e tlalong o tšhale ka lapeng le rangwane ba hlaša o ge ba hlaša o ka mo RDP ka mola ka tlogo a ngala a rwala ditaola tša gage a nentwe di netšetše le te di robetše ka lapeng a rwala taola tša leša o koloing ja tswa di sepela di boela Mamelodi ya bele gore ke tlhakatlhakona rena le bo Katlego o rakile ke mang ka gae Katlego a reka ke motho ka lapeng ke tabage o ke ba morela re ga re nyake motho wa gago ka moka gore ke yana ntšhitše ngwana ya matlereke ka mo lapeng ka moki wa e bona alright gona mo Katlego a napa ngala a tšea koloi a laiša ditaola ka moka le dikoba tša tsamaya ntong ele a Mamelodi nako e abuti o tsamaya o ya Mamelodi be ba go rakile ka mo gae e ke tsamaya ke ya Mamelodi be ke tsamaya le mosadi wa Geshoki e le ka ge o kya motho wa tswa ke o ka robala ka mo ke tlo go bolaya ke tšatši le gona mafelelo le golle ke tlo le go bolaya jwale ke dirang ke a mo peka panela gore a kgone go ba safe go se ka batlo ba mmola ka gore polawa ntse ba ke polawa tsore ya go tla ka mokgwa mohuta mang ke tsegare ga gago le go gorogile mang pele o gorogile yena pele mara o thwasitše kwa Jenfest o thwasitše Jenfest ngakeng yengwe ke malomage nka se bitše ka leina alright lena ba le branching and then nako o goroga ke nako a šitše a thwasitše wa re go fetse o tla ka gae wa tla le yena nako tše ke goroga o tsamaile yena pele goroga gorogile yena pele le šiane ka dikgwedi re šiane ka dikgwedi entane e ya gore sa sa ka tsamaya ka tša ditaola eo ke wrong because of molao wa rena kua Tloloporo ba go fa 7 days nngwe ya gore o dule mo gae o robala ka sejereng ke molao wa rena wa Tloloporo le batheletši ba thasitšeng le bona phoso enke ba tla commenta ba tla go botša molao wa rena o dula 7 days o e feditše 7 days ke feditše 7 days ka ntle le go tsamaya
and then ka tla the following week ka Sontaga ya bona ke thoma ke tsamaya and then go tsamaya ya gore ke tsana le itaola a ka tsamaya le itaola jaaka itaola ke di shile and then nna ka tsamaya ka tekela toropong ishe ka mo Ragadi ya o re o dutse 7 days ka gae be ke so gana mo ga mara ke maka o di tšatšele teke ga bampotsa la boithuba re ka te gore itaola o sepete o ile Mamelodi ke maka matalao nke ye ka mo go Ragadi o ba reng o ile ke tlo go bolaya Ragadi ba re o retšiwe gore o tlo mmolaya a senke ka le bolela la gore ke tlo bolaya motho nto e leng gona ka tlego o goro e no ba gore ausaka o no ba a ishitse ka lehlakoreng le leng ka tlego go rogile e le ka Sontaga a go rogileng e le ka Sontaga ba ba sepetse ba ile ga Tloporo kra o boetse Mamelodi ga boetse Mamelodi the following day ka tlego a tla le ngwanyano ka lapeng a tla le ngwanyano ka lapeng ene le baeng ba sale go mma mogolo bo rangwane ba sale gona rangwane mara be tša boetse morago nna ka mo founela ka rangwane ke gopela o tle ka kuano lapeng a rangwane a fihla ka lapeng ke rangwane gape ka mola go ne bothata ka tlo gape o tlile le motho ka mola ene le gore o tswa ngwanyano ge ke mmana e le gore o tswa ka kuangwa ko ngwala wa botate mogolo mola maabane banna ba le ba kua bokone ba ile ba re go rena ba re gopela gore go tloga le kgono se ke la hlole ya go suela ka go le tšhatša dipoledi mola go tsena ka tlego le morumiwa wa gage ka mola mara the following day ngwanyano o tswile gona ka kua gare ga surgery e la ya botate mogolo ke yone e ileng ka re ge ke nagana mantswa le banna ba le ba re boditse ngwana maabane ya nkuka ka ya ka molata ka moreng ka thoga kwata lesuelo ka mo thoba ka yona ya bena mpile ka tlogo a rwala dikoba a ya ka ku a rwala mokotla wa ditagola ba tsena ka koloing shebale sa le ba sepetse ba ile Mamelodi malome ka tlego ge o tlisha o ka gae o ba boditse ka gae ge ke tlisha mosadi o ba tsebishitše la rage ke motisa semmušo e ke motisa semmušo o tswa go lata ke bona o tswa go nyala ke mammeo o tswa go nyala ke rangwa le malome e le abutisho maloko a tsipa ke bona a para dilo go bontšha gore ba le o lokela go araba taba wa ke nyaka go e araba mosadi ka go šube re sa bonyake ka tabelo gore o thuetse mosadi ya matlereke motse ile a re mosadi ya matlereke a ntšha lentso ge mola e le kgale a sa tlo a sa ratana le Katlego mosadi ya matlereke a ntšha lentso re mo founela re nna le tlogele go mfounela ka re o ke le tsebileng ka ena nna yena re apallana nna ya re le nna ka ntšha lentso ka rawa ka go le gore mosadi ya matlerekeng o re tlo go ena a re leseng Katlego a te kgetheleng ko maranto e leng gona e tla no ba ngwana llelana kana mokhora sa tla moniele jale ke ge ke founela mokgekolo gae ebile ke mmiditše yona ga ka Mamelodi ene o Katlego ke mmiditše ga ka Mamelodi ka mmotsa ka re Katlego jale ke romela mokgekolo gae melaetša and then gore ba go ele ko gabo ba ye go kokotela e seng go nyala ba ye go kokotela ba tswa go mo kokotela gabo ba tswa go mo kokotela ka 3000 ya be le gore 3000 o lapile ba tla ka moka ba tla ka lapeng ka 3000 go fitlhela go jale ntongwe le shere e leng gore ke nyaka go e bolela go jale se se yola mona se se go jale ne probleme kgolo ka ena ka ena se se go jale o go di ka 3000 jale a ke tse gore ga botsotse ka tloga ena o di fila bang gona se se ane le bolela mo bathong a re nna ke tlile ka prepek go le monna ona o ka fila motho a re ke tlile ka prepek mola gore ke a bipa o re o tlile ka prepek ke tlile ka prepek mo ga mahlare go jale ka tloga ena a file ba kore ga botse mo ga mahlare ga lelwe le lwesha ke taba ya basadi ba abuti Katlego ya nna ka go shuru kwana ebile ka go shuru se motho a ka re tsanang ka bogare ebile ga gona le ramošhe ba tswa re ka go shu be go se motho e leng gore a ka tla ka bonweenwe ka go shu ya tla re tsana ka bogare ebile jwale gone jwale re ne seemo sese le sa nyaka mosadi wa matlereke a re sa monyaka o nyetse jwale re o bereka jwa o nyetse wa matlerekeng a go noane nomoro tša mosadi ya matlereke re natso ke gopelang ke le mogwathe moo batla malefo o ka re wa mo founela ke nyaka go botsiša mo abuti Katlego mosadi wa matlerekeng ge a etswa ka mo gae o kgopetse ba ka gae go ba botsa gore bale o tswele ke tsentšha o ke yona ke belang ke re ke rumile rangwane mokgekolo o rumile rangwane le nna be ke le gona rangwane ga buša melaetša o kry-ile go nemang ka gae be ke botse toropong o kry-ile mokgekolo abuti wena taba tšeo di tseba jwang abuti aka
ye na ke tsebe selona wena o tsebe selo alright e re ke ishe ka mo Makoti nke re no ya mo go wena pele re ya ka matlerekeng wena o tseba eng ke eng o sa itsebeng Makoti nna taba gore ke sale ka khotliwa ka masuelo ga ke itsebe tabe mapula mpuditse go yona o mpuditse gore ke kgopela o tswe ka molapeng la tate ga o ka se tswe ka molapeng la tate ke tlile go bolaya ya ba gore ba tšea dikobo ba tšea dikhiba khiela be re robala ka RDP ba khiela RDP ela nna be ke robala ka koloi matlhara a robala ka ntompeng for 7 days ya gage after 7 days ya ba gore ka sontaga re a tsamaya matlhara o gore ke ile Saturday ya gore ga Sunday ya ba gore sontaga rena after 7 days re a tsamaya ra Mamelodi a se nka tsamaya le ditaola re tsamaile fela and then ke tsamaya ba nruga o mogolo ra khadi ba phela eta maga kare wona moloitina o jishitse gwane eshu ibile o tla ka mo ga geshu le ngwane eshu a sa tswa thasong a nruga ka mahlapa a go tshosha o mo rugile ra khadi yes ke mo rugile ene bila a bolele maka ke mo rugile ke sa fetole a ka no re wa tsere ke ba lateletse ke ga bo bona ere ke iname sentse wena ena ke mo rugile ka tla go ba nkemella ka molamo a go tsore ke molamo a motso re ke eng ke tswa ke le ka ke molatetse re tswa re bulukile mmatswala ke ka lona am phone ka tlo go tlile ngonyanola ka tloga kae ba eme ka koloi mo pele ga mashaka ke a tloga ka molamo a motsantata a re tontita ka ona molamo a motse so wena se mola wa fihlang ka bogadi o fihlile go le jwang kore ka mogelwa gona e bile jwang a wa da senge ka mogelwa mara nthebe ke lemogileng ka morago ke lemogile ra ba shale ba nya go ntsha tšhalte ga gesho e ba palla ke mma go bona e ba neele tsana ka yena and then ya mafelelo ya ba gore ba rela ka tle go bare khopela o ishe tšhalete ga bongwanyano gore a khopelo a gone tla jula ka kwa gae le mogekolo a wa ka nnete ba ishe tšhalete ba khopela gore ba retle ka gae re jutse le mogekolola a re seno jula le mogekolola a tla hwetsa accident a seno hwetsa accident ga e tswa sepetlele a tšea mogekola ya modudiše a wa gone taba o tla bana le mogekolo ele wa re founela ha re founela re yaya be ile nna motho bane nna ke yaya ke a mohlapisha yena re gadi na kwa go betse monna ga go ba motšhaba a re nna wa ntshusha o ska re wa ntšhaba ska re ba ntšhaba mo fe chance ga nyana ra gadi nna be ke ya ba dutse mogekolo kwa be ke ra ke tšhaisha gona kwa ke berekelang kwa ntse kwa ke nya gago ke ya ka kwa ke hlapisha ra gadi ke ya peya ga ke fihla ka ku so tšatši le a tampitsa le ka tla go re tlang ka mono a re fihla re la tsore ke nkatlego gape nna adi wa mmakatša o ja mo fetola re go makatša kang a re wa nnyonyobela a hlobotše so a ke tsebe gore o nyaka mmagaka a nnyonyobela a hlobotše adi ke mang ke mma go bona o nnyonyobela a hlobotše so ke kgopela le motšeng o tlo mpha bothata a nyonyobela mang a nyonyobela ragadi wa itse ba taba e ragadi ke a tseba yona ba boditse ke nna mama ga go ba go nyonyobela bošego ke rata gore ge ke robetse ke no go tša khunamile ka maotolo gore ke ga nyaka metse ka re metse ba dilo magausi le nna ke gone o tseba ka bona ka re mmaka etse bošego ke kry-a sepela a etla mo go nna moki a ntse a hlobotse a tšea metse gore bja moki ba boditšeo jwale ragadi ge sesi a šala e ba a go hlapiše be le šetše go ne le di kgopelana ditshwarelo ka gare nako eo goba be go šetše go riagalang kare go ra gore nako a maroga e šetše e fetile moo motho ebile a ke gopola motho o ntlhapišitše gate nna be ke sa kgone gore ya selo ge ke robetse be ke robetse mara lekwatsi ba ntšhelela metse ke le mompeteng ke hlapa ke le mompeteng motho o ke gopola a ntlhapišitše ga i-one nna gantši ke tlhapiša ke mosadi ao o bona mosadi ao ke yona le gore metlhe ba etla go gona a ntlhapiša a nkapela o mo hlapišitše ga kae Makoti be ke mo hlapiša gantši mosadi a ra mogolo o ba etla kwa ka diukente ba etla ka diukente be ke mo hlapiša gantši no ba gore gane jwale a le diphapano ga gone le gore a ka bolela dilo tse botse ka nna gore o tlo šalo mohlapiša ka re go thomile ka maroga le ile la fihla nako ya gore wena le rakgadi le dula fase le kgopelana ditshwarelo o itšampitša re le kwa Mamelodi a re ke kgopela mmago sesi o tle mono gaka ya ra tloga le matlhare ra ya kua a re tla ko go botse ke nyaka yo o dule kwa gae le mogekolo sele le sele a re se fetiše ya e be gore ja fela mara ka baka la gore le nna ke rata monnaka ka dumela ntho nngwe le nngwe ba mpotsa go yona ao ka nna ka tloga vele ka tla ka dula mo gae gore ba fetse nkgopela taswa ke itse ka kgona go ya ka kwa gago ke mo hlapiša monna a re wa motšhaba matlhare a mo thoba leoto lela a mo
fa ka ditlhare tsa gage le go ja o ba sa je o ba ra ija tlhatša matlhare ya ba gore o mo mixetša ditaelo tša gage a mo mixetša ditaelo a thiba letlhatšo lela. alright ragadi ka re go ntjwa le go kwala gore wena le sesi le kgopelane ditshwarelo nkane ntwa e sa tswela pele bjale nna ntwa ka le ena gore e tswele pele ko tlo e bolela mokgekolo o hlokofetse mokgekolo a re go hlokofala ka ditlhobolo tša gage tša mokgekolo ka lekhube re boleišana nna le ena ka ditlhobolo tša mokgekolo ka morela be re ntšha di-2000 ka lapeng ka moka ga rena ka morela ka raga jale ka re go ntša ntšha 2000 mmina ga re ka ting mo grocereng yeki ke kgopela gore re re bosatsa ka mokibelo tšhelete ya ga bangwadišana re gore re tla re ntšhe le nne le yone ke a kolotša ting enta le mphen tšhelete ke go reka ke go patela ting ela ila re ka mokibelo ge batho ba phatlalela ke morela ke re aga bjale tšhelete la ting jale ka re ke a sepela mphen ke go išang tšheletela a be le gore wa mogile ngwane o beng a ngwalang dibuka mola a mamogile tšhelete ka mora ka ra tšhelete e kaena ntha tšhelete e swere ke Katlego ka lata Katlego gane tšhelete e kaena Katlego ntha ra o se ka tshwenyega mantaga ke tlo tla ga setanana ke tlo go fa tšhelete ya gago yo ya ting eo le go ntjela seng ja mpha mara ke no re ka gore be ke tsere metse sekoloto ka re ke tlo patela metse ka re obia se ting ya ke ipatele Katlego ba tla no bona plane ka metsao aye ka mo go malome ga itse di ba emišitše re tlo boela go yena aowa taba tša ge ke a di kwa tša tšhelete tša modiro ke tlo thoma ka taka tšhelete lehu nna o etabola pele o nametše separapara tšhelete lehu wa tšhelete ngwe ya tswa ka lehu tšhelete lehu e be le ntšhi kudu hlakane le ya di-society di tlišitše kua gae tšhelete ya di-society tšhelete o entane ge hlakane entane ena sisi ya ko mogola e re ke tšee ke swara e tla re ka moso ka ditlhobola ya tla bereka ya ba nna ka re ne wa tsewa keng se kwa e swara ka moka nna mphe ya kgomo e sware ke nna ka baka kua pele tša pele a re itsebe entane fela o ka re madi a ka a goga ra re ya e swereng e tla ba ya gore bosasa ge re motlhobola re bule leswika vale tšhelete la teite ya tsamaya teite tšela ge re thoba re fihla teite la ya gore santse re hlobole week before ke a motša kere wa tsewa keng vale nako ka respage mphe tšhelete la nta ke go beeletša lesukalo pampiri gona she ke nyaka gore mokgekolo go se re mmolele lesuka le leso e ke fihla godimo ga tšhelete la ntane o ka kry-a ba jele tšhelete la bampha bokae 1850 rand ke tšhelete kore ba e sherile ka mokago e ke motšha kare ga tšhelete ngwe e ka yona naga ba ra wa re e sherile mamangwe tšere boka mamangwe tšere boka entane e santse rileng o kente modiro šona napile ya bataba tša gore ke tša tšhelete la nna ya kgomo entane ke a sama ke patela kgomo entane modiro o tšwela pele entane go tloga mo modiro la gore o be gona be re no kgotlaganya entane go fitlhela ebile modiro o phethega mara a wa phethega go ya le ka mokgore be re kwaletše ka gona alright nna ke nyaka re fetšeng taba wa mo kry-a malefo mosadi ke kwele o ka re ragadi o ne founu tša gaga ke re ragadi sa le o bolela le yena neng ragadi o boletše le yena go ka direga gore dithathafe ke ne nnete le wena o ka mega mo tiragalong ya kore ke nyaka gore re be mohlaleng o motee a ke re go ntjwa le re lwa ka taba basadi ba abuti Katlego ke nyaka gore ge e le gore mosadi ya Matlelerekeng ga e sa le ngwetši ya bolena ga e sa le yena and then re fetšeng taba ya mosadi wa Matlelerekeng re lebelele ya mosadi wa leng gona gone jale and then tša mosadi wa Matlelerekeng gore re di fedile gora gore yena le abuti Katlego ba hlalane ge a šala a tla ba nyala mo gongwe pele gore a re le lena le dumelelane le taba ya hlalano ya bona le gore a re le lena le tseba e le bualo goba ke a ketša nna ke kgopela go bolela ke kgopela go bolela ka baka la gore nna taba ya go kokota ga bo ngwenyano ke e kwele ka re ge ba mpotša ba re ge ba bolela ka re ke kgopela e se ke be la mpotša tšeo ge le ya koo e se ke be la mpotša cause mokgekolo ile a ntšhalentšu le lengwe o a se a batlo a etla ka lapeng a le botša Katlego a re Katlego se o se dirile ngwanola wa motho go kaone gore o ba tlogele ka mokaba o nyake motho o mongwe and then ke tlo rwala dieta ka ya koo dan gore o ntšhe o tsenye o ka mogare ga lapa wa ikwešiša ke nto mokgekolo ileng a e bolela mo go nna a botša go Katlego a re Katlego ba tlogele ka moka ga bona
o ka se tsenye o a ntšhitšeng o ba ntlogele ka moka ga bona o tenyakele o mongwe and then ke rwale dieta ke ye ko bophelo bo tswele pele mogekolo ge go bolela nnete mogekolo wa gešo o robetse le gore o confused le mo tlhaloganyong ka ba ya ko ba mo fostile le ausa ka šoa e hlatsela mara ba e support le yena ka nako eo mara le a tseba gore lena bana ba mogekolo le bolaile mogekolo yes ke a idumela ye re bolaile mogekolo ka pele because mogekolo a day before tlo hlokofala nna ka baka la gore a ke tsene ka gešo total since ngonyane wa tsena ka gae a ke tsene mara le leng ke ile ka tsena ka kgang ke tipuitse gore ke ya go tsena ga ke tsena ka mola gae ke ile ka khotsa masetla pelo fela ka mola gae ke kreile mogekolo wa gešo e le gore o ka mo ka moreng ke fitile wa le mo sofeng ka tlogo ba se gona a jutse mo isofeng ka ge ke tseba nna ka gešo makoti a se gona motho ba no ya go kokota ga ba re ge ba bua ga ba re tle ka gae ba no ya go kokota ya ba gore go kokotile go le ga nyadiwa motho ga nyadiwa o tswa go kokotela gore ka tlogo a ya kwa ga gabo a ska a nela ke dipula ko strateng a fitla a no tsena ga nyadiwa motho ka ga mme ke ile ka re ke tsena ka gešo tšatši le leng ka mo feta dutse mo sofeng ka fetela ka go mme ke a tseba gore le nna ke makoti malapeng a batho e swantse ge ke tsena ka ga gešo ke tseba gore go ne makoti ke tsene ka go tseba gore ga go ne makoti taswa ke ile ka no tsena ka leba mo ke tsebang gore ke ya go kry-a mme e ke fihla ke kry-a mme ka kamoreng before ke tsena ka kamoreng ke kry-ile gore sehlogo se seng se e leng gore wa tseba ke eng ko le motho o tla no kwa gore wa le mmago ka se dumele wa kry-a ba mo dirile tsona tšela ke kry-ile le gore monyako wa ka more mogekolo a robetseng ka go yona but handle ile ya monyako ba e tlemile ka thapo ba e kgokeletse kwa dikoteng go dimodimo ka bofolla thapo ela wa ikwešiša ka bofolla thapo ela ge ke bofolla thapo ela ke a tsena ka tle go ga gona bonego ka bofolla thapo ela ka tsena ge ke fihla ke kgwetša mogekolo šule o robetse ke mathata fela ka moe nto ke moretseng yona ke moretse ka re mara mogekolo ga botse go diregang ka wena a ba re mmapule mara ganeng gore mo santšee na ka re aowa nna a se bothata gore nka go tšea bothata ko gore ke matogong ga ke re ke a fitlha mola ke kry-a bogobe jwa koromola wa nkwa bogobe jo bo bontšhang gore bone 3 days bole ka mola ba ba sepetse ba ile ga geno ba ile kgwebong ya bona wa ikwešiša mosadi wena ke mo kry-ile mara o ba ile kgwebong ya ge ka gore ke ile ka re ge ke e kwa a mo founela ka nako ke sa le gona ka moo ka re ge ke ya go tšwa o a re go nna a nthela a re e be le kgone o feditše ka mo go suela nna o boe gape ka mo o ba botse bao ba bogadi jwa gago ba mošito wa ba go šale morago ka heshe ba tlo go topa gona ka mo ke mantlwa o a mpoditseng ona ya ke bona o ka re ya nko e arabe a buti re fetse re ishe ka mola ke gopela go e araba ke tsena mo ba reng mosaduki a gopelwa and then ba reng o ntse le ntse re mosaduki a gopelwa ko gora gore ko ka gore a buti so gauswi a be no gopela le nomori ya ntlhatse gore a tswena a ke ba rena a gopelwa and then gore a gopelwa mma go bona ba katile ba nkgopetse ka baka la gore e santse a tla go ke mma go bona ka baka la bona ba tšhaba go ka mma go bona and then a se tshwanelo gore matswale a mtenyiwe ngwetse a tlhapiše matswale nta mohuto ile ba e bona kae alright malome le mogopetse se la tšhaba go bolela ke re re no nyaka nnete malome ge ile gore le mogopetse le re mogopetse ile gore ga a gopelwa le no re ga a gopelwa ka gore ba re bolo gona ene ke re kwešiša gore gore re tšeo ka ba o ditseba ge ile gore o gopetswe o gopetswe ge ile gore ga a gopelwa ga a gopelwa alright go ra gore ga la gopela alright ke go kwele ke a leboga kgaitsedi o ko nkarabele ya kgaitsedi yaka ke kwa ba re le bofeletše mokgekolo le bati ka kamoreng and then bogobe ba mokgekolo be bo omile mokgekolo go ra rone matšatši a mararo a ija bogobe bo e leng gore ke ba matšatši a mararo bo apeilwe a le ka mo kamoreng a palela ko go tswa ka mogare ga kamore mokgekolo nna be ke ra ke ga boremi dijo tše ke di solang be ke mo solela plate mehle ya mathomo ke e fa ena ija ene tša gore be re gokile ka nnete tumelelo ke e tsere ga bana ba gago mokgekolo ba e tswa a tswela ntle a sa ba apara a bule ka matolo ka ba botsa gore gape nna mmago lena wa ntlaba wa tswa a sa ba apara a bule ka matolo o tlhobola diaparo and then ga a ka tswa apere diaparo tšela a fitlha ka montle wa diphaya re tsere le gane kwa ga moremi bana ba mfounela ba re mama gape koko o tswile o mo moropeng go maa ba aparo tšere dikobo di beile godimo ga tlhogo taswa ke itse ka ra nyaka ntho
thapo ra mo akella mo ba senya le lebatile bene motho bana o tlhatlhamolla dilo di all drop o sentse o ba senya so ka ba botsa gore gape mma go lena o dira ka go le ka gore ba ra o tlo re segisha ka batho mochieleleng so ka ne batile be sene handle ka tlo go itšatša thapo a tša ntshwenyela a tša thapo a ilekeletša godimo ga kota a loka ko gore mogakolo a se ka tla a sa tšwa kana ba itswa a fitla ntle wa tlhobola mara ge mogekolo a ria tšeo o nyaka thušo mose and then ge le mokhialla ka ntlong le gola eng mafestera sa tswallwa ka mo mafestera a fisha ba motswalletse ka mokhialla nna permission ke ifile ke bana ba go ba tlo tshaba gore mma go bona nke re dienso khaitse dia a ke re batho ba ge o bolela ba gomola nke le wena o te tshware ge ba bolela o humole o ba thieletse go swana le ge bona ba kgona go thieletša wena ke a lebo ene ino ba gore le ramogolo le ena o tshaba nnete kana nto ngwe le ngwe be re mmotsa le ena le ga ba itla kwa gae ba tšhaleta go kgopela ba intšhitse ka morago ba re le tšhalete re kgopela ngwetše a ya dule le mogekolo e be intšhitse ke mantšhelete nako ba le ga geno be go le ramogolo go le rangwana o monnaka go le maloma monnaka wa e be go sene mosadi ka mogare ga taba tša gago tša manyalo wa ya buti le tswa go nyala go hlokega mosadi ka gare ga taba ya go nyala go nyala go bana mosadi o nyala ke banna le basadi yo nka ya raba yo tabeo e thatšitše ka ra tswa keng ba tswa ba le banna fela na wa ile sa tsabela motho la jammane na la jammane la tsama lena na ke ntwe nna ke boletšeng entale ba rawa a go tshwenya wa ya ba rangwana rawa go tshwenya wa re tla no tsamaya re le gona ka mogo ke a go tshwenya mana wa tshwenya a wa le nna le pele ka e folwa ka bakala gore ka ga tša boletše ke re ka mokgwa ka kang ka gona ka e tlogela gona mo le nna all right mogekolo le rile phoso ka go motswallela ka gare ga kamora go na le bolwetši ba bakgekolo ba ge motho ga a godile kgopolo ya gage e tšhaba e sa tlo e sa ba gabotse ndane mogekolo ga a le ka mokgoo o swanetše a kreye thušo gore a kgone go loka be gabotse go mo khielela a se nto botse dikgaitšedi go bile le phošo mo go lena gore le neellewo gore a be a hlapiše mmatswale wa gage ngwetši ga e hlapiše mmatswale o hlapiša ke bana ba gage ge go pala mmatswale wa thuding a dula thuding a alafa thuding gore ge go šetše go ya go pala re bona re go a pala ra tla ka gae ra tla ra okela ka gae e le ka lapeng la gage ge re mo neelela ka gore ngwetši a fetše a bonela mmage re ria molato mogolo ka lebaka la gore e tlo ba bothata ene nto ngwe ke nyakang go le botša yona go na gore mokgekolo go ne mantšo a le boditšeng ona ene go ne le ya ba kwana le sesi ka ona gobane yena le sesi wena le mokgekolo be le elwa makoti a ona ba sanke a fapana le nna ka wena le yena be le kwana nna be ke no re be le kwana kana sanke go ba le ntšhile le ron le sa leng ampotsa lona all right mmale kwa tsipa why mokgekolo a senka o kiwa wena bile ke a go bona bo le sepetlele ere ke le tsene ka tšatši la mathomo le bantisatšhileng ka rona sepetlele ka di 16 September 2022 mmina o ntatile ga rankua mmina ga ntata ga rankua ke ge re tla mogae ra feta ga gešo ga re fitlha ga gešo mama ka ke ga nthela re ke a le wena gae kore o mmona pelo ya ge bohloko a re ke a le wena gae ke a le wena gae ke mora ke re bjale gae wena wa go ria nna ka gore wa bona le wena o se reitša na a rawa ke tla na go ba le wena ga o se le ge le gore a ke tlo go thuša ka selo mogekolola modimo ka nnete o gapeletše a tla le nna ka gae o ditše le nna ka gae go fitlhelela ge ebile bolwetši ya go bogolo wa motšea ba mo iša gae ga a fitlha gae ba mfitsa ba mo iša ga mmamogolo ba re ya go dula le mmamogolo nna ka ntšha lentse kare ga le mo iša ko gona a wa go ne bothata a ke e dumele ya mohuto mare e ne go ne mo išang ka re ke ngwana mmage go fitlhelela ebile mmamogolo ebile ga e tlo mmuša ra wa motho ke gape bjale wa ntlaba mmušetšeng ka lapeng ga mmušela ka lapeng a wa ka nnete mogekolo a tšea nako e telele ke ga a ria a felelela mogekolo modimong okay ke na le taba mo kgaitšedi wo mogolo wa go nyalwa ga mošitwane wena o ile wa mohlapiša mogekolo mola batho ntate moremi nna go tloge ka ba etswa go tšea ausi sepetlela le nna ke tswa le bona le nna re driver ke mmina ba feta ba ntropa nna ko go nna kwa ba ntropa kua go nna mmina a tla ka ba fihla ba mphounela ba le ka gae ga mahlare ba feta ga mahlare ba fetela ga le kwa tsipa ba ga mahlare ka ba le ga mahlare
somara mokgekolo ka baka la gore ke motswadi ga bona ngwana gage na somara a napile a re aowa ke sepela le wena gona ka kulapeng a sepela a ya gona ka kua ga le kwa tsipa aowa ga ba le bothata o ile ka ga le kwa tsipa ga fihla ga le kwa tsipa ba thoma le kwa tsipa a re nna e le gore before re tlo fihla ka ga le kwa tsipa ke nna ba le ke re mara le kwa tsipa mpotse mo ga botse mosadi o ge re tloga mo o ya kae ka baka la gore tumelelo re santse re kry go wena o mong wa gage nna re ka morago ga gago le kwa tsipa o ile a re ga mphetola a re nna mosadi o ga ke amogele gore a e ka ga matlhare ke ra mokgekolo gore le ile la ke mo tlhapišitša be ke tla every weekend mo ga matlala mo wa rereša be ke tla every weekend mo ga a dula ga le kwatsi a ka mo tlhapišetša ka gae ke le kwele a re swareng gannyane re tlo boela go yona re ne le matlerekeng mo ba ka matlerekeng Thobela re gona le kae re tlhalosetše kgaetšedi yaka re ne le abuti Katlego ka ga kua ga Mammeši ke tlhakatlhakano ke dintwa lethala ka gare kgaetšedi yaka go tlhagileng gore go tlo go be le dikgaogano gare ga gago le abuti Katlego Katlego le monnaka o ntšheditše magadi ka 2016 ya ka October ne le motho ile re wa tsebiša ka gae ya o kry-editse ngwana ke ne le ngwana o one le ena so ba tsebiša ka gae after go tsebiša ka gae ba motho ile gore sa tša direng a ye Trasong so ga ile Trasong a fihla kua o tsene Trasong ka di 7 tša January 2017 a fihla Trasong tsene January February ka March a ba le kgarebe ke la reng ke beauty tšeane wa Phetwane a ratana le yena a re ke founa na Katlego e le montshegare ba le košeng a ke tse gore ne ba le kae mara sa etsa gona ko Phetwane ya araba ke ngwanyana o ya araba phone e sifi o topile phone ya Katlego a ne ke motho wa Katlego tshwere phone ya Katlego gona mo ba leng gona ba binang go ka re okay ka re o topile phone ya Katlego o ka yena ka Katlego a ra ba sa le busy ba bina so o mponetse a re ka phone ke phone ka re okay o motho ra feta mo a ntere le callback ke tla mo founela nna le a zanga bua go nna then after ke a tswa ka nako e soke ba bina ka nako e soke ka ba tlaishitše so na o thibe ke phone le password ke tswa ka one go tse ba lady e ke phone e sa rabi e ke phone ya rabi reception ngonyana a re ile re wena o dirileng Katlego ka tla go bolela le wena ka re mang wena mo founung ya monna a re ke monna ga ka se tswa ka Katlego gore ke monna ga o dutse le mang ka re then wena mo for phone ka tla ga tša phone o ile ga tša phone a bolela le nna a re le ba sa di wena o mosadi a mathomo then o ke mosadi a badimo a tšere advantage ya gore sa le ka mmotsa ka re ke go lorile ba re go ne le mosadi wa nyekegang itse ba mosadi a badimo e sware gona mo gannyane a butunya ka basadi ba babedi aowa ke mosadi wa badimo ka ge e be le rena ne ke mmontse ka taore ke re ke lorile so a re and then ngwanyeno ke mo lorileng ba mpontšhitše bošego ke robetse ba re ke ye molatele setlhare kae ka sekgwedi so ge ke fetša molatela setlhare seo ke yena mosadi wa ka wa badimo yena ka re ke mo fetola ke re a e kgonagale nna se o fetše go nnyala sorry ya ke a go kwa mama ka re mosadi a badimo santse a kgethe ke nna a fa nte wa etse bana a gomola a re ke le rata ka moka le basadi ba ka moka ke ile ga phetola so ka tsoga mpetong ka kitima ka tsoša mamaka ka re theeta tše nna ke di kwang ke dirile speakerphone then mama a kgomotsa re letu ka re bušhelete ka mokgwa mone o mpotsa ka gona a re ke le rata le babedi nna ne ke yaga tsene every day mo natwa tsa gona every weekend ne ke bereka dipolaseng
ke monnaganela Katlego e se monna wa ka tšhelete ne ke e gola ne ke e shera le ena ke re ka re o ko wa sokola e be monna le ena kgone go reka tse a di dumang gona ko thwatsong so wa tla le maile gore after a sena mpotsa ka mokgwa a mpotsa gore yena o rata ka moka ka re ntho ba e kgonagale a wa tlatsi la subela la tlhaba la go thata ka tšea founu nna ka founela letsatsi tšeana ka re nna ke founa ke kwa botlhoko ka tabetso a re bothata ke eng ka ra le tla ntshwarela ke le founetse ke dirile diminetse mo ke leng gona ke nna Nunu Bapela ke ne le bothata le Katlego Mameši ka mowe o na le mosadi o nšeile mo ka ngwana ene ka mothosong ka mo mathosong ka gona o na le mosadi o mpotsa gore ke mosadi ya gago a kgonega gore o re o le ko thwasong badimo wena o bolela maaka gore ke badimo se badimo o bolele gore badimo ba mpontšhitše mosadi šo ba re ke monyala tatekeane o ile a mfetola re ngwanaka o ne le ngwana le ena nna ka re ke ne le ngwana le ena a re ke go fetole seo yena a di dirileng ke go rata ga gage dilo tse a mogote ga di direge yena ma leng gona o ješitšwe ke ka mokgwa a mfetotseng a re o ka se re o thomile mokhukhu o thomile fase wa tla wa fetša mokhukhu ola wa o pšhatla ore wa o tlogela wa tsamaya wa tsena ka ga big house ye e le gore a o tsebe re thomile ke mang e agile ke mang wa tsena ka go yona a tlhalosa taba gore a ka se tlogele mosadi wa mo kry-ileng ka ngone mewane a ba dira ngwana gape le yena a tsamaela ta mosadi wa bana ba kae ba bararo na tlhalosa seo a re ngwanyanola why a sa tepotse gore monna go mo tlogeletseng a re ke fetša gona moo so ke re dropa call le ka motse ka re ke a leboga a re mo go nna fetola re ya o nka se molate straight ka mo ke tlo re ge batasana ka go ngana ka moka ka e tlhalosa SFC o ka ba re ke a karetša bona ka moka if ke monna o ne le tsebo ba kwešiša gore ke bolela kang o tlang ka tla go ne le motho ile gore ga tšeane o mo tshepile o mo direla dijo o mo direla tee mara from go tsatsi lona leo a tla sa mo direla dilo tseo ka baka lang go tshela molao ga gage a na tsebe so o tla le maile gore ke May o jere nnyoko ka di 28 2017 nka se tlhole ke a lebetse matsatsing dante tse ile gore o nkwešitše botlhoko ka ona a jere nnyoko ka tlego ka ra ke ba bang fosta ba re a reye ka go nthega ga bona ke ile thwasong gona ko ka tla na tsa gona ke kwele botlhoko ke ile ko ke sa lekologa mo moyeng mara ke ile ka go support-a yena le family ya gagwe the way ka mokgone ba nrata ka gona even le no le re re a ke tseye gore dipelo tsa bona di jwa mara ke a bona gore ke tsamaile ka mongwe ola ntse ba nrata so re fitlha ko nyokong ka tlego ke motho e le gore a zanka ntšheka le gateng o tlile family ya gaga ba dumediša a dirang mara go nna a zanka a wa ro le gona ko tsatsi la ba la tlhaba a zanka tla go nna Katlego a ya mageti a ne le ena ngwanyane wa reng ke beauty e se fokare ba mpethela diskempe ke gopola ke tshwere ngwana ka lethabo ke mo hakile ke mo lebeletse Katlego ke lla ke rotha meogo ra ga ja ngwana ka mapula tla mo go nna re mo go thaba ska wa go toloka ka gotlelela ka dula a mmele le gale ka nako e le tsantse re laila tsamaya ya ba gona a itla monna a re lesha ngwana gore nka re go shapa a tšea ngwana mokuka pila a tšea ngwana mokuka o eme mo tseleng a eme mo tseleng o ra gore go rarwa monyaka a fetša o re tšea ngwana ka tšea ngwana e seno ke tšea ngwana šiva le ngwanyene ka nnete o mo emetse mo gating ba tšeana ba fetše ba tsena ka gare so nna ke ge re laela re tepoela magaeng a borena so ntse tepoela magaeng a borena o tswela pele Katlego ra bolela ka founu ra bolela ntse re bolela o tla le maile gore ene ke dutse ke memetse Katlego ke re le nke e bile 2 years ne ke dutse ke memetse ka gabo ke tlhokometse mmage
ka lerato ke ithaopile nna ka re ko dula le mbaga ke tlhokomele mbaga kgotse ka tle go na ile thwatsong a gone motho a nkgopetseng ke nna ke no ithapa ka bolela le family ya ka ya dumela wa se bole bothata ka bona gore go dileng ga ka ga bokatlego a ke selo o kaone ke tentšhe nna ke tepoile ga gešo ka baka la dilo tše a ntirileng tsona nka se dule ko ka tlhokomela mmatole then yena a ntlhapa matsogo re ke tlhapa ke yena matsogo ke maile gore ke santse a ntshega mola santse ke thega ke yena e le monna wa ka ka tepoelela gae ke tepoelela gae ka di 5 tša ka after nyoko a tla ka tleng a ronye go kopana le nna a kopana re kopana a ba le nna a bonana a bona ngwana ga se le bothata e bile ra kopanana tša thobalano nna le yena o tloge mmowe ke go laelana ga ka nna le Katlego a tla nhlala Katlego ka di 10 tša Agasti ke re wetše yena ka di 5 tša Agasti a nhlala re mama o thao a ke sa go nyaka ke kry-ile mosadi o ile gore ke a morata wa iphodisa o ile gore ko dula le yena kae mokhukhung wa rena Mamelodi o ile gore mokhukhu wa gona ka se sebaka ngwadisitse ka yena ngwana o ba rena ba renkile thabo o ile gore ba dula gona ko e ba tlašelela batho thako ba Mamelodi ba ya gae ke mokhukhu wa ka o ile gore o thomile ka moka mokhukhu o la ko dilele mmago khomo mmale kwa tsipe ke yena na nthuša re mmago ke yena a re nyaketseng le gone ke a bereka ka stoka baka la mmago khomo ke yena nyeketse mmereko kgotsa ngwana bona o tlhokile tsebe o tlhokile botlhale ba gore o phele mo lefaseng e gone wa sokodiša ke mosadi fela mara mantso aka o a tseba thuisa o tlang gopola Katlego ebile le today se fa modimo ko mogolo o gopotse le gone o ra re o bona tsela mo a yang gona that's why a gone o dirang go iša family ya gage kae ko setšhabeng o nyaka thuso o latlhegile a tsebe gore thuso o tla e kry-a kae ke deso a ile koo jalo ko mpotse mo gaetšedi aka nna ke a leboga ke ka moka wena le yena ga botse pako ya lena e bile eng go bakeng ga lena ga gago le yena e bile eng la thata tabeng ya go baka ga gago le yena le bakile eng hello nke wa iswara ka mo malome ka kapong ko mmotsiše kgaitsedi ba re le bakile eng wena le papa go ngwana ga go Katlego hello a re dire so abuti Katlego o tseba eng ke eng o sa itsebeng godimo ga tše kgaetšedi a di boletseng mo gare ga tše a di boletseng a ra lwela eo ke ile ka re tlatlileng ya wankwa alright ke botšiša gore gare ga tabeng ya dintwa tša gago le yena e bile eng ka gare ga dintwa tša gago le yena e bile mosadi wa mo kry-ile thwatsong o tseba eng ka monna Mmalebitsa papa go ngwana gago ba ileng ba go bona o nametše ka veneng yena a nametše ka veneng ba ya mo ba yang o tseba eng ka yena monna Mmalebitsa papa ngwana kwa mathomo a tše Mmalebitsa tše Driefontein kwa Driefontein ke ra yena monna wa Driefontein o tseba eng ka yena o ile o ile go bona o nametše ka kolong ya gage yena a feta ba ya mo ba yang gona o tseba eng ka taba yeo awa ke tsebe le ba Christian koloi o ka e hlatsela ka gore eng abuti Katlego nna motho o e bele mosadi aka ke mo tseba le ke feta ka mokolong ke mmone koloi e phakile mosaeta ya sekolong sa primary mo Hampong nna ebile ke tsere mpone ka re ke ile ka re lori ya ga tšeane thoba e tshela Hampong a tšea mmiri a noketse mmiri a tšea mmiri a e gapetša ka mahlong thobela ke a go kwa mama ke gopele go botšiša a botse lebaka la gore a re a iše family ga matlhare mo go motse family baka keng o nyaka thušo mama go a lwewa ka gae sebaka se segolo ke lebaka la dintwa tša family tše di leng gona re ne le boragadi ba lla ka gore wo o tlile o kry-ile wena ka gae
o kry-ile nna ka gae ebile o ntšhitše ka gae a ba yena Tlego mosadi a ba mmotsa a re motswariše a sa tsena ga mahlafi bele ka nnete pele ga ba le mo ile re Katlego ba goroga ga goroga a zanga kae ba mmemile family a zanga kae cause ne ke tšhaba ntho e penyang ya gore nna ke tokwa bohloko bo ke bokoleng ko wa ga ba a le dikotlatsong le bohloko bo e le gore ga e goroga ba mpile gore nna ke tle ke bone ne ke tšhaba bona boo so Katlego ile ga goroga le ngwanyana ga ke ena na le gona o rorile o mogolo o shakere ngwanyana a se tsamaye a robala go kae a matlhare o re betse gaka ngwanyanong ke gaka ka kuga matlhare ka tla go kela bone kwa mafelelo a re kwane mo wena go njwale ke kwa o bolela lentšu mo gaetšedi gore ka kua e sala ga gago o tšwetše pele ka bophelo goba o sa emetše Katlego a ka emela motho nna ke tšwetše pele ka bophelo mara go ya nnete go ya badimo ka mola ke gaka wena o sa nyaka go bua ka ga gago a ke sa nyaka go bua ke right nna ke tšwetše pele ka bophelo a dule le ena mosadi wa mokgethileng a ke re nna ntlhapile diatla dikgadi ke rata gore le botšiše Makoti potšišwe kare ke kwa o kare o e araba gabedi ke kgopela le mmotšišeng yona gore ka gare ka kua ke ga gage nna la ke lokiša mona a tswa re ke a ke tsene so ngwana ke ena ngwana o le bolannae o nyetse go ntšwa ka sebaka that's why re nyaka go kwešiša taba gore ka mola e sale ga gage goba ga e sale ga gage na ka gore ga re ke gaka and then a ke tsere o e kwa buang malome ka kapa wa ka mola go ra gore ga e sale ga gage ka gore go ntšwale o tšwetše pele ka bophelo e kwang yena mmago le Thabo ma ka mola e sale ga gago gore e sale ga gago na a ona e sale gaka yena o kena motsara mara a tle pele ka bophelo le nna ke tšwetše pele ka bophelo all right kgaetšedi yaka o kae wa tseba ge ke go theeleditše ke kwele dilo tše pedi mo go wena maybe ya mathomo o e boletše ka phoso o sa tekwe gabotse ke kwele o re ka mola ke ka gaka a ba dule ka moo gaka gone jwale o re ke nyetswe ke tšwetše pele ke thabile ka moe a se ka gaka a ke kwešišeng ke o hlalose karabo tše tša gago tše pedi o yela ya mathomo a wa e bolela gabotse a kere ga mahlare ba be ba go ntšheditše magadi dihafo goba ba feditše ba shota fela ka go tlhaba goba magadi a gago go be go dirileng o beile dihafo o boso wa hlaba ebile ba ga mahlare be ba sa kolota ba gene alright re o bereka jwang ka taba ngwana kgaetšedi ya ka re ya go leboga re thabile kudu go bolešana le wena taba ya ngwana re o bereka jwang ka yona ngwana go berekega jwang abuti ke kwa ba re gone ngwana mo ngwana a supportiwe mara ke leboga fela ge re kgaetega anya ke matogo ke bereka gore ngwana a kgone go ja and then ngwana yena le fela le molokolola go tla ka mo nka se molokolole ka lebaka ga mahlare mosadi wa Katlego le Katlego ba mbenne ka maphodisa ba re ke tselo ke tla gore re ge ba gana ngwana ka ba gana nna gore re ngwana ka sefeng ke go kweleswa re jwalo gaetšedi ke bone o ka re ka mo ba nyaka go fetola gore re bopene ka maphodisa o itse a tla a tsamaya ka golfo e tletse batho ba swere ditshipa ba re ba rometse ke mmapule gore ba tle ba ntšheka kwa ba tle ba mpolaye so ya ba gore re founela le ramogolo re mo founetse le mmina re mo founetse ra re gape mmago le Thabošo o tlile le batho mmina ya ba gore o rela gore tsere ke go ne le gore le ntšhe madi ka mo gae founela maphodisa ka nnete ra founela maphodisa re founela maphodisa ba tšwa ba tšhaba a re fitlha kua matlele re keng re tšo molata le maphodisa le o ja fetola maphodisa la re nna ka kua be se makemišo tša gore ke ye be ke romile ke mmapule gore ke ntšhe ngwannyane ola ka kwa lapeng mmapule ko ofe mo nko tabe wa e tseba nna ke kgopela go le botsa gore taba ya golfo le batho bao ba re nna ke tlile le bona ke tabe mtshatsebeng re a leboga ramogolo
ba go boditse gore go ne golf kwa e tletse batho ebile ba ntšhitše dithipa ba re ba nyaka go bolaya mogadi wago tša dithipa ke letse mare ke le go bola golf yana ke le go le ba re gore go le go le ngwe ile atla kwa ga ba mpotša nna ke sona ba go begetse manna be ke sona taba tša golf re tlo di kwa ka mo ga itšedi mo mogwaleng wa itse ba taba golf ka itse ba papa koloi ne re tsa rata yona ke tsamaya botse ba reng ke thabang ke tsamaya le mani happy ko RDP batho ka moka ke fela ba ke ba RDP ke ba ile gore mama o ba gopetse after re tloka tloga a goroga o gorogile Saturday ka Sunday Monday wa tsona call mo founung ya ka mama khomo a rana letha ke gopela o late diaparo tša gago ka re ngwanyanela o gona ku late diaparo tša gago ka o shebile diaparo ke re ke dirang ke tia phone ke founela mama ke motlhalosetse ke re gape ba re ke late diaparo tša gago ngwanyanela o gona ba go tlo direga e ke late diaparo tša gago ke tlo mama re okay nya ka batho e be ditlhatse tša gago so se se batla bona batho ba bone ke tle le bona go amatlha a tsheditse ne ke tsamele le Fiona Makena ke tsamele le Happy Khulong ke basadi ba babedi le monna one ke segwadi ba ke thaba bitšela ga ala fihla lalwa le motho awa rile re fihla ka kokotile ga botse ba tsena re kry-ile katlego le mosadi ga ba le mo mosadi a katlego a lela ka fihla ka re ke tlo gopela diaparo tša ke letile ke kry-ile diaparo tša di le mo sofeng kara go shota jesi ka mogo ke ena a emeletseng a tsamaya ya kae a go fela jeseka ka ntlha ya RDP ka ntse re le busy batho ba letekile le bona ka tlala mosadi ga ba emelela ba ya kae ka ntlong ya RDP mosadi a le busy a ntse a ema ao a gone bothata ba di tswaletse ka moreng ka emelela nna ka shia batho ba le mo ka re e re ka bona ka tleng ka lata ka tla go ka re ka tla ke gopela tšhelete ya ka e ne go thuša ka ena ko thwatsong a re ke bokae ne go thuša kang ka re ka mpotse ne go thuša wa tsere ne go thuša at least mpe tšhelete ya ka ile ne go thuša ka yona ka tla gore yena a itse tšhelete ka re okay gone bothata ka ba shia gona ka kuntlong ke ile e ke buela ga tsa kuntlong ngwanyana le a tsolla le sesere ka morago ka tla ona tsolla monyako ke ile sentse ke rate stepe sa bobedi ke sentse ke tsene ka mo RDP ka tla ga pušela batša le kgarametša key ka tlala pelo a go ka tlega ka re o re o ile o thwasong o monna mara ka mo tša o tea bofebe fela o ka se bereke o ngaka ya setlela ke ka moko ke mmotla ka gona ke moga ke tletse pelo ngwanyano tšea founela diphodisa ke cousin ka tlego leave le mosadi a leave gore motho se o re tlhatsetse o dirang ba bolela ka mogo nna ke tshwereng dithipa ke tshwereng ding ande ke sa tsara selo ga gone bothata ka tloga ka ka laela mma ka re mmanna ke a sepela mara ba gone bothata ba mega botse a tšea diporogana a tepoelela gae ge ke selo ke tsena ke bula monyako ka tlogošile mosadi ya gae ga ba fitlhe ba gane go direga ke re go direga ba re tlile go bulela case o tshole o itla ga matlhare ke re jwang ke tloketse ga matlhare a re ee gona ka moko tshole o itla ga matlhare ene pele mpole dipitse ga matlhare go tloga yona tatsi lewe ka tlhoke sae ka tlola go ya ga matlhare ka re jwa kotho gabedi o re gararo then after ka tlhoke saya gona ka karekara o gambeina ga matlhare ke ngwana ka sasane ya ba case loose until today a re boledišane na le katlego seseare ka bona re mmago letshabo ka re ngwane wa sokola e re ke mo nyakele mmereko o nyaketse mmereko mosadi o mmale kwa tsipa e ntse ke dula ga gage e ntse ke support-a ngwana ka yone le dino ke sa bereka ka yona tšhelete ya mmereko wa nyaketseng ngwana mare ke a leboga alright ke bone o ka re le emiša letsogo
ya go pala go wela morago mo tabeng ya go sahlela ke kwa gae information a ifang a se yona kore wa ifa mara ga ife ga botse o tlile ka kwa gae ka golf and then ba itletse golf eo ge ba tsena ka kwa gae ba re kra yutse stupung and then ra bona gore batho ba le ba le mola gape ke ba ntši and then ba ka go ba jamsa jo ka nne a re tsamere ka ngakong ka re ba folwa ka mashata la go bontšha gore ke tšitše mo ganto ka mo a na pila wa ke ya ka kwa RDP and then rula fase shiba ba tswela ka nne tebele boshoga ka bona ba ina bana ke atsi ba itaita ma fester le tebele le thubegile ka morago ka mo le sa thubegile ke ile ka fetša ke lo ke ba le thubale ba ntse ba ita fester le ka face ista so go thomile go tsena taba spudi sa wana mo and then ya go mapuisa phone ke mosadi yo is wrong mapuisa phone ke nna mosadi wa tse phone tša motho mapuisa magae a se mo dira ra mo shebo motho. Alright, and then ba ba fihla ba kreile o alla bollela mama a wa na ba nkira kella ba kirile re tutse mo stupung re ne le makoko mo stupung ya ba gore bona ba fitlile ka mashata bele mahlara ra remelle re ka kwa RDP ra emela ra ka RDP and then ke ga ba re lata bele ba itla ka mashata ke ga motho re go mo phone la mathomo re phone tse mmini la bobedi ra phone la ra mogolo. Alright, and mapodisa a phone tse ke katego mapodisa a etla go tlile motho mosadi le le buru a go atla ra phone la boliva go tlile motho mosadi le buru ga itse dia ka lentsile o la le buru inore motho moshwe o mohlomong. Okay, that's easy. Alright, nna ntwe ke bonang bošaedi shi wa bona dilo tse le dirile mmola bokone le rile bošaedi bo itla mo abut ka tlego go bethela o skempe o le ka thwasong go gahlana le mosadi bo le moshe mosadi ya gago gore wena o ne mosadi le ka thwasong be le santseng ke be le hlomphile la palela la bokone ene mo re ka se sole ba bokone ra ra aba ne hlokomelo tša go swana le tše di gona di a phethagala la ga ga borena di a riega jwale nkebe ba re ba ge batlile makoti le yena go fetšhantsha gore o bone ba ka lebaka la gore se se go gahlana le abuti go boditše gore o ne mosadi o mpoditse gore o ne mmago ngwana ga go mara ba fapana o sa le ka thwasong ke sa le ka thwasong nna bila ka gatlhane le ka tloga ka 2016 ke gatlhane le ka tloga ka 2017 ke tlo ja nyoko ka tšiana ka di 12 tša April ka 2017 ke gatlhane le ka tlego be le šetše le tlogelane le mmeo abuti ka tlego mara wa bona re le wena abuti o e sentše ka re go ya ka mola ga wa ya go ihlalosa gabotse a kere monna a ya mosading rena banna re ya diphošo tša gore re tsena re fihla ba bangwe yeo yona ke ya monno mollo mongwe mara wa e bona ke mo go bileng bošaedi gona wa ikwešiša ya bute ke mo go bileng bošaedi gona gore o ile wa fihla o then o la tseba le free and then ga a bona go etla o mongwe o tlo thoma go lwa gore nkane go etla o mongwe mola nna ke tseba ke ba ntsebišitše wa ikwešiša so ke nto ya basadi ba babedi ba nkebe gore go ya go o hlalose gore ke sane o mongwe be ba ka seilwe basadi ba ene wo ke nnete gore mo gongwe ba tla hlompha ola ene ola ba santse le mohlomphe gore a se ba bona le gore ka mo go riega eng wa kwa bile o re o ila founela tate a le ka go e kgalema wa e bona nkebe lena taba e le se ke la e bontšha ene se seng gape se nna ke bonang e le phošo ke gore le gahlane ka pela la be le šetše le bontšha batho ka pela gore lena le a kwana ene mola le sa le komeng ye teng la ikwešiša so ga itšedi ya ka go ne molato taba ye nngwe nna ke nyaka go e lokiša shi ge wena le abuti le tlogelane ke kgopela le hlokomele ngwana a hlokomelwa abuti seo se jang shera le ngwana gago ke bona abuti a emiša letsogo yeso re ke boela gona mo go yona yeo nna ngwana be ke mo hlokomela e ntse ke dulela mosading ke ile ka tloga ka go rekela ngwana diaparo mapule a re wa tswa keng o ska tlo sa rekela ngwana o diaparo o tlo moloya o tlo loya ngwana o tlo ba bola a ke tso nka ria ngwana ka baka wa ka mmolaya na ke se ka e sona seo ke ntwe a nkaribileng ka yona and then ba go ngwana le yena ke ga sekena ka gore ba poisonane ba rawa o ska tlo sa rekela ngwana diaparo o tseba go ria ngwana wena ore ke bona ragadi a emišitše letsogo mapule ke nna ke tlo tsena gona mo godimo ga ya go rekela diaparo
ile a re wa go rekela ngwana diaparo tšeo ya ba gore Katlego a sepela o sepela lengweng yanong ka mara ka re tlogela diaparo tso se ko batlo a gone mosadi a sa rate a ka reng a sa rate mmago a ya go rekela ngwana ga go diaparo ge e le gore ga o nyako go rekela ngwana o diaparo e fetse gona moo ke phetolo ke mo fetotseng ka yona ge e le tša boloi tsona nka se ke be ka poenta motho ka boloi motho ga a šupu a re moloi ke bone kgaitšedi ya galagala o ka re o nyaka go tlhalosa se sengwe a ke tsebe gore re berekeng jwang mara be ke re kgaitšedi batamela mo kgaitšedi yaka ke bone o galagala o ka re o nyaka go fa mmono mo gongwe go riaga bang kgaitšedi yaka re gona le kae nna ke tlo ba tlhoka ina ne ke nna mmina so ditaba tša ka mogae tša dikgwagano bothata ke mosadi ka tlo go le Mmapule tša gore ba tsa re ke se ke la tra gole o santse le botšeng gore mosadi ka tlo go le Mmapule why ba sa kwane ke ntho re tletseng mo bothata ke eng le gale ka bolela le bomma go le Thabo Matlere ke la bolela le bomang because of ntho re tletseng ke yona no wa tsa be re nyaka go bopa eng kgaitšedi a ke re go lwela mosadi o re nyaka gore batho ba kwešiše gore mosadi o ga a sa le gona mosadi a sa le gona mosadi o nyetswe o nyetswe ke monno mongwe ga ke tsebe gore go njwale ga bolela so monna ga o kae no re nyaka go lokiša taba ye ka gore e ka se fele ya gore Katlego ba nyetse mosadi re nyaka e fele ne se go nyala ne le go kokota go sane le oki ne le go kokota ga se go nyala ge o be we kwa prof ke botšiša gore ba montšheditše bokae ke di-half ba feditše magadi o hlabile ga a hlaba ke be ke nyaka go kwešiša yona yeo ya gore nkane bo mogadi bo ba gateletse taba ya go fapantšha basadi ba kimola e le gore ga go ne wa nyetsweng gabotse between mosadi oki le wola wa Matlerekeng ke be ke nyaka go lokiša yona ye kgaitšedi a rena gatang godimo ga yona ya gore le yena wola o be a se a nyalwa o swana le wo a swane le nna le Mmapule ba tlile go kokota fetša ba tla bantšha magadi o tšho goreng ba ntšhitše magadi le mosadi Matlerekeng ke same ba tlile go kokota fela bankwešiša mosadi Matlerekeng ba ntšhitše a tse ba ntšhitše bokae le ba ntšhitše bokae bankwešiša re kry-ba nako go nyalwa o le a tswa ba le tsebile gore go a go nyalwa o ne re tseba nna le Kupu wae go se gwaiwa o motee wa ka gae go ile banna ba nnoši aowa tsa re wae ke nagana gore o ka re ne re le busy Kupu le ena na le busy le nna ne ke le busy ke go kwele ke bone kgaitšedi a emišitše letsogo ka moo nna be ke duma gore ke gatelela mo godimo ga taba ya batho ba babedi ba ke ka re mmina show e hlaloša gore ka thoko o e bolelela gore ka moka ga bona ke go tsena ka lapeng ga go anyadimo be ke duma go o ka re rangwane ke yena e leng tata go rena be ke duma go o ka re le ka swara yena mo moyeng le kwang yena gore yena kua Matlerekeng le ka thokotše gore go diregile eng ka baka la gore rangwane le kwa tsipa ke bona taba tše ba di tsebang gore ba rumiwa ke bona wa tseba malome ka kapa ge o ekwa ke nyaka go bolela le mosadi wa Matlerekeng ke nyaka go lokiša taba ye nngwe ya gore ka moga Mahlare ga ba sane mosadi wa Matlerekeng ene sho tipoletše ke nto be ke nyaka gore a tipolele mo moyeng gore ga ke sa le ngwetši ya Mahlare so o tipoletše gore wo a ke sa le ngwetši ya ga Mahlare nna ke ile mo gongwe ke be kele so gone jwale re mo seemong sa gore re ne ngwetši ye teši goba ke bolela maaka kgaitšedi ya ka mogaleng a ke re wena gore ga o sa le ngwetši ya ga Mahlare o e beile ga botse kgaitšedi re lebogile kudu go boledišana le wena taba ya ngwana ke go tshepiša gore ba tlo mo support-a ngwana o tlo ba ga botse ngwana a ka se palele ke go tla ka gae ngwana o tlo romelwa tšhelete ene ngwana ga a tlo loiwa tšhelete re tlo ba tla e romela ka di-EFT ka mokgwa ba ka kgonang gore e fihle go wena ngwana a kgone go ba le dijo gobane o ka se kgone go support-a ngwana o nonnoši papa ga a sa phela a kere o tla re thieletša malome ka kapa bolela le yena ka moo mohlalosetše tabaši ba gešo ba ga Mameši re šetše ka taba buale ola o le boditše gore a ke sa le ngwetši ya ga Mahlare re ka bolela ka yena re ka dirang go ka se tlogo sa re gola re šaletše ke tabaši ngwetšiši le rakgadi a ba kwane o a e bolela sese
ola a re sa mmala o re ga ke sa le ngwetši ke yena o rialo so re šetše ka taba ya sesiši ngwetši e šetšinši le a mo amogela yawa ke a lekwa nna ke re yena go amogelwa a ka amogelwa mara ka mokgwa e le gore go ne dikgogano ka lapeng sa la tsena ka re gona lapa la gešo ka lapeng le šogong jela ga re sa kwana re palela ko tsaya ka lapeng la mmago rena and then sesio ke kgopela a re a gatlhale mmapule mo strateng a tlogele go roga mmapule ka re mmapule ga mmotse selo ena roga mmapule and go boša mmapule mo gare ga batho jale ke ngwetša mohuta manyana o ispeta a tswile break e gae and then ka tla go tla selesela molate a re tlo palela go tsena ka gabre ka baka la gago o roga ngwanešo o palela ke go tla gae o a le raka ge le tlile ka gae ragadi nna senke ke tlaka o raka ngwanešo ka lapeng gonjale wa go raka se semmapule ngwanešoakile ke tšhaba gore ba mošito ba ntšha le morago ka hash o le boletše lentšu le o makoti a ka moraka a e tla ka kwa metlhe ba mpotse gore ke tsamaye ke marikane ko nyakase ko epa dikeketane thaka jaka di epa dikeketane ke tloge ka lapeng la mmago le papago ke le moloi o tša ba founela le mmina re ile last speaker a mmotsa gore o ne le mang mmina re ke ne moga tša katlego a re wa mo tshepa ngwanyano o go dišitše ditšhese na mmina re he o bolela jwang a re wa itebala o lebetse gore nna le wene le kupu ga le re ntse re moememela re sepela dingakane ya ko mmola yana mo founung ka loud speaker ko gore wa bona kgaetšedi tšaka ke nyaka re yageng ntongwe mo magabo le na le theeleditše ene ba lapile ka ntwa tša lena so ke nyaka re fihle mafelelong ragadi ngwetši ga ne phoso wa kgalwa ngwetši ge e ne phoso e kwa diphoso tša gage ene dikgadi le tšona ge di ne phoso di a kgalemiwa so ge e le gore wo ne diphoso re tlo mosola le lena ragadi ge le ne phoso le santse le amogele phoso tša lena ka re a ke re mo re seka molato wa ngwetši e tee šetšeng e ngwe e tswele allright ragadi diphoso tša wo ke eng leng nna diphoso tša makotio ke sola gore a tlogela gore go a mmapule mo strateng mapule a pale ko gore tla mo ara moši wene last ka ditlhobolo tša kamela ga mošitwa ka mola mapule o tša ditlhobolong ga mošitwa o a ne le kurupu a banyane ba gara mošebo ga ba eta samo ya sa eta ga mma le swena o ba re ke ga e raya pipi a mona mare pipi o dula motlhanka baloing ga batho ba tikišitše ba se banyadiwa na mapule ke ga a šetse ba kamporago mapule a feta ga a feta a gatlhana lo ka poloko a tsholo ke tšatši la poloko a tsholo a gatlhana lo o tšea go tse gore boletša reng ka mmapule o ka tle go a re o ga a fotseke o ile ga a roga mmapule allright a mammantse gore mo moeng re a bieng ga botse phoso tša gage ke go rogana go ge ya mmapule ke mang a re go ge ya mmapule mapule wampotsa o ge ya mapule o tla go nna wampotsa and then o ile go botsa dillo tša gage ka mmapule wo a seng ke ampotsa allright and a ke tsore ga šhela moge ka mmapule moretša reng allright ke molato gore o le ngwetše go ge ya ragadi yes mara a re kwa gore wena makoti nna wena le ragadi ga botse le baka eng ge le šala le ge yana le tshepišana go bolayana le tshepišana go bethana le tshepišana go rakana ka gae gobane bobedi ga lena ke nagana gore le tlaiša mogala bo bjale ko wena ola kwa gabo wena o mogatšage so a tlo tseba re santse a ye go mang gare ga lena le ba babedi jale ke nyako tseba wena mogadibo o ile wa tšea dillo tša gago wa di fa ragadi o mogolo tšeo tlaišang ke ragadi mmapule be ke sa le ka mmotsa le gore o nrogile a re wa e ke hlapiša mmatswale so ga botse mpotse mo diphoso tša ragadi mmapule ke eng diphoso tša ragadi mmapule ke ga gore a ba tsena ka kwa gagabo ba fihla no phuša monyako a fihla botša mmago mara o ka re wa hlaka o ka re wa eketla nne o ka no dula le ngwannyana o sa montšhe ka malapeng la gago a nyaka dikeketane a epa dikeketane thaka tša go di epa dikeketane marikane na so o ba le gore ke lena ke a lapa ke motho ke a lapa o nrogile tekana 6 years ka mokana ka yona ke sa mo fetola ebile tšatšing a nroga le monna ga go ba le gona le ausi ya go ba le gona so ya ba re le nna ke a lapa ka re wena o tswa ka mo ka moreng o tlo ntse ba gabotse ke lapile ke lapisitse kwana gore metlhe le metlho mpotse gore ko epa sekeketane a o sa botse ngwana bomma gore a epe sekeketane na o botsa nna gore ko epa sekeketane so gabotse ke nyako tseba mo wena le ragadi le baka eng le baka abuti katlego re baka abuti katlego allright le mmaka ga a reng abuti katlego awa yena a nnyake o mpitsa gore nna ke moloi ka lapeng la gabo allright ragadi iše mo go ragadi mmapule ragadi mmapule diphoso tša o ngwetši ya ka gae ke eng diphoso tša ngwetši o nna
a senke ke qabana ga ka le yena since e sale ke lwela yona ile reng a re tlogeleng ka gore o etlo o motlogetse le khono ke go qabana ga since a zanke a kwa ke qabana le yena ka ntongwe ke lwela yena ngwana la ga bapela le lwela ngwana ga bapela ke yena go qabana ga ka le yena jwale all right nako shile yona e re 7 minutes to 11 ngwana bapela o rile a ke sale ngwetsi ya bolena aga ke eng ye le lwelang ya mathomo itlogile gone jwale le lwela eng ya ngwana bapela o ithinthile pele ga rena go ra gore ga go sane ye nngwe mara yena e gona ka right nna ke palla go tsamaya lefatsheng la Ramoshego ke a rugiwa ka ntle le ka gare ke a rugiwa ke kopa le yena funeraleng ke tekela ku rinya ka le transport tsa go o monga ya ka go o no re go nna a ntswirinya batho ba modimo a no ntswirinya tswiri all right ragadi mo ke lefatsheng ngwana mo lo mongwe ga ta suka la phosho ngwana wa batho latile go abuti ya rena ge ile magala re go goletse ke yena ke ra gore ge ile re ke legala re tla be re go goletse ke abuti jwale re seemong sa gore abuti o kgethile mosadi sho mosadi o le lla ka gore wa rogana ene o roga o le gare ga batho yes ke phosho akere re tlo bolela le Makoti gore yeo ga e diriwe yes Makoti ga ne le bothata mo fentshantse ya gore wena le yena Ragadi le bolele gobane ntwa lena le segisha ka batho ntwa lena e bolaile mogekolo ntwa lena e phatlaladitse bana ba ka gae ntwa ya lena e felleditse e ria gore le bagalabe ba kgoro ba sekatlo ba sa lenyaka go njela go sane motho a nyakang go seka molato wa lena ka lebaka la gore batho ge ba sekwa ba swantse ba dumele go sekiwa gomme ba dumele go kgopelana ditshwarelo gomme ka gare ga lapa go kgone go ba le tšwelopele le nkwishisha ga botse ene a re tlo dumela re ka bua lapa lela la mokgekolo nna ke godile le ntse le gona le ga botse bo abuti ke ba bagolo ka moka ke nana re nna le mo le mpheta ka mokana ga lena re godisha ke lena so ka bua gare ga lapa lela la mokgekolo go santse go be le khutso le tšwelopele go sane ditlogolo ka mola wena Ragadi le go ka setsene ka mola ke genu ka mola go sa ngwana a ka no tšwela ke taelo gore a ye go phasa ka gabo na o tla tšhaba go phasa ka gabo gona ga ba ka re wa pie bjala ka gae o botlo apiega jwang mola e le gore wena le mogadi wa go lealo so ntwa ke ya motho mollo mo ene ntwa ka gare ga lapa e gona go tsena e tsentšha ke dira e gona go tsena e tsentšha ke badimo ntwa e ya nyakwa ka gare ga lapa gore e tlile jwang so o re ben re molwela a sa le gona no mosadi shu a o se mmina nko hlaloseganyane ke kwa o ka re go bona o ka ronya go bolela okay nna ne ke bolela le wena Mmapule le Mosadi Katlego a ke re tabane le lwela ke because of Mosadi Katlego la matlerkeng Mosadi Katlego o hlalositse gore yena ha sa le gona mo so ye sentse le lwele ke eng go njwale nna ne ke botsa gore le kgopelane ntshwarelo dilo di tsweleng pele wa ikushisha le kgopelane ntshwarelo dilo di tsweleng pele ke bona and then nna ke rata gore lapa la gesho se la dula le sene le motho yeah mosadi o ga ka tsamaya ana lapa la gesho le tlo shela le jwang na re tlo tloga magadi ya rena re tla re tlhokomela malapa bo rena Mapule o nyetswe mohlanga o dula mohlanga kupu o dula ga le kwa tsipa le nna ke Mmamehlake ana mosadi o ga ka tsamaya re bona re ile eng tabashiwe ene ntongwe le ngona motswadi ga ka robala bana ba gagwe ba sa kwane ga be le khutso mo a leng gona le ditšhigofatšo ga a kgone go diša go bana ba gagwe gobane moya wa gagwe wa hlaka gobane o sepetse dilo di hlakahlakane so Makoti wena o ngaka ke gale wa tse gore ngaka re a rogwa re ya dilo tse ka moka la mafelelo re santse re fetse re swarelana ene ntwe ke kgopelang ga ile gore Makoti re a swarelana ba gesho ba ga mammeshi nyala ngwana wa batho semmušo ge ile gore ka nnete le a swarelana ka gore a gone Makoti wa ka latang ke ba galabe fela gomme bakgekolo ba kgoro ba le gona ka gore re swanetse gore ge re ya go nyala ngwetsi go be le mosadi wa moteng banna ba ka se ye go nyala ngwetsi basadi ba se gona ene go ntongwe e tlhotseng gore go beso ke lebaka la re a le kwane re nyetse ngwetsi ka gare ga ntwa ka gare ga mollo ena bile gore e ba ya go monyana nna le kupile re kwana e just that re bile le very busy kupu ka rena le mmerekong or something le nna ne ke le busy ra romela Lutas le mankana kupu le rangwana matlerkeng gore mongwana batho a tla shelle mogekolo because of rena re busy wa ntlhaloganya ngwana batho o shetse le mogekolo bo rena go fitlela mogekolo a robala
ke go bola tšatšing la mokgekolo a hlakahlakane o mosadi ka tla go mfounetše a mpotša re gape mokgekolo šo yona o hlakahlakane nna ke tšhaka tšhabeša ka tla go a ke tsebe gore o tlokoletše mmereko nna bereka ee ga e fetša ba founetše le kupu a ke re bolela ntho e le nnete ee a re pretenda kere ee ga e fetša moke nna ke ile ke ne le 5 minutes ke tsene ya be le re kupu le ka tla go ba tsena ee ra dira ya be le gore mokgekolo wa robala e ke fitlha fela nna e le gore a ke re wa tsa rena ke berekile ka dilo tša health ke le ke motšhaka ka re e le gore o ile ee a wa ge fetša mo ke awa ra robale le ena nna Katlego dia kupu mapule na se gona mapule na se gona so mapule o tle ka la bone mara ke nagana re mme bora tle ka la bone ke mabaka ga go ile gore ha tsebe ke a ra tsebe wa ikishisha a ra tsebe a tla ka la bone mogekula hlokofetse ka Mantaga ba tseba o ri ile diphoso gobane be go sene kwano ene mo go seneng kwano go ne le ntwa ene mo go ne ntwa go ne diphoso la ikushisha ka le so le rwele dikgopi le rena ka kua gae re ya kwana ka polane go kwana ka polane ke gore re le bana ba motho ge re phoshetšane nke re no leka go dula fase re swarelane banna bona nna ka kua gae re dingaka tše kae mara re leka go no gotlagana malome ka kapo ke ngwetšitše kae šedile ke a mme ke a buti re no ba mo go tee re leka go no gotlagana bana kore batswadi ba ka ba ga mammeši ke a le kgopela bana wa bona ntwa e leng ka mola gae banna a se yona le ga tee le ganyana a se yona taba lena ge e ka loka dira tša lena di tlo swaba gobane dimpho tša lena di tlo tla boa boti be ba bereka mebereko e mebotse e senyegile gone jwale wankwa kore ka mola gae be go sene motho re ka reng o sokola mosokolowe be go le kaone mara gone jwale o ka lebelela seemo se a tlhobaetša ka lebaka la gore ge ditlou di lwa banna go gobala jwang ntwe e tlo go batša bana ba lena wa tsa rena ne ke re rena re le bana ba mpa kuku mapule Katlego dia ke gopela re bengatane e teng ka mokgone re ntse re kwana ka gona wa nkušiša ene re amogeleng le makoti wa nkušiša re ke re jang re amogeleng le makoti because le rena re metseng ya batho le nagana re e rile metseng ya batho le nagana gore ba re treata ka mokgwa e leng gore le treata ngwana batho ka gona go amogela ngwana batho ba swanetše a ke re ba le abuti Katle go swanetše go amogela bagonyana ka gore a ka se kgone o ba kgethela bagonyana awa theletša ko o botse wa tsa re wa mmapelo o ja serati mmapelo o ja serati ke Sepedi Katlego ga rata mosadi ya gago o santse re mothege gore wa tsare mosadi Katlego o rata mosadi ya gago no matter what wa ntlhana gore because le nna re metseng ya batho respecta gore ka metseng ya batho ba re rate le rena re tlhoile ngwana batho no e tlo ba boima makoti Tatepore mo re etseng a o se mmapule tshwarelo go diphoso ka moka re sa ba le phoso ka itee o ka mo kgopela gore ke kgopela o ntebalele e le go tswa boteng ba pelo ya gago e se go khotsofatša rena go ba le go gona mo ba ga mammešo go ba thieletše e le wena o ka kgona go kgopela tshwarelo go tswa boteng ba pelo ya gago bole ka makoti reno mogadi bo nna mo ko go šaeditšeng ke kgopela tshwarelo nna le wena re phedišane gabotse bana ba rena ba tle ba kgone go ba le bophelo go phedišana gabotse ntate Moremi ga re bone ka phedišana gabotse ka baka la gore mmago bona o kgaogetše matsogong aka mmago bona a kgaogetšeng matsogong aka le gono nna ke mmolai wa mmago bona le ka ditlhobolo o tšere dilwana tša mmago ka mokana ka tšona a ra ka sešiele moloi dilwana tša mmage thota mmago ka mokana ka yona o tšere e bole o tšere le sekhurumele sa castrola pitšao ya society ka mokgwa ba a thothang dilo tše di fedile re thoma bophelo bo bomsa ka kua ga mahlare dicastrole di tla boa gone jwale re nyaka ye na le ka kgona go kgopelana ditshwarelo banna diphoso tša lena re ka di bala go fitlhelela beke e fela ra be ra tsena pitšeng tše kgolo tša labonetse ya beke e tlang ke kgopela go tsena ntate Moremi go ne tabe engwe se le nyakile go e tlogela ile re seno go le ka mokgekolong ya be le gore family bele ka mongako e bolela taba gore bana ba rakgadi ya ke phokwane ba bolela taba gore a re rekeng diloko re khieleng o le toropela mokgekolo apare tša mokgekolo se ke ba kgakala e tla re ka ditlhobolo ge re tlo tlhobola re tlo phatlalatša diaparo tše and then
ra loko laparo tse la dintšha go jwa di dule boseifi ngwana bo ba ditse gona a le gona mo groupung yana eo o a re ga tsena ka go a khotsa le orta o tsore taba ya bolela ya tla mo leng gore e tla fitla bofelong a kere a khotsa ke na go le ba fetsa tabela ga ba fetsa tabela o kya o a togala takatlego a la takatlego ka tlego ga ba ka ba bolela ka nna a ba bolela ka nna ka tlego ke ga tsena ka nto o thomila lo loki a ga ba opela re he wena o tlogale bila wa tswa rena wena ga re boledishane gona bo mme a re le sa mosadi ka ke ba etla ka ngwako ga etla ka go mola ke ba bolela ba rawa le ngwana bo a bolela rawa be ba sa go sebe ba bolela ka taba ya loko ja tranka mogekolo and then tshwara le yona ya ndo taba gore tabe e fela nna ke a le gopela galang se se gore a togole ra bona mmapula a ge mmapule ke a gopela thwa modimo ke a gopela la pala mme go ja ke la pala o bapallo thwa modimo la pala mme a se le seriti ka go se bona seriti ga itse di ka ronya go bolela go bolela o sa tšea taba ya mabarebare le ka khotho ha tsene o skwa ka a ke gane ma o kwele bare ha wa mo kwa ke o kwele bare mabarebare le ka khotho ha tsene ke kwele bare yang ya gona ka mo bolelang ka be ke le gona ke re rutsi ka kwa ta dirun ba di mo di sope na ke rutsi kwa marago a wena ke gopola tšhelete ke gopola nna ka lehu after lehu go bile di kgogana kere go ne le batho ba phokwane le batho ba phokwane ge fetsa moki ra swarelana le bo rakgadi yaka wa legodi ba swarelana ge fetsa moki mapule ba botsa mapule bo rakgadi yaka botsa mapule ba re mapule a monna go no re le ka swarelana mapule ena o ntshitse lentswela gore ke tla mo swarela ka nako ka pelo ya ka go kgotsofetse eya rakgadi ba re a ke le botseng a go tlo re thuša go oketša ntwana ke kwešiša gore go tla mo le tlilo nyaka thušo ene thušo e re tlo lefang yona mo lesantse le iamogele family ya gešo ge re ka bolela tše le dirianeng ga le tlilo fetša ene lapa lela la mokgekolo le ka se tsoge le tsogile re lekeng go bopa bophelo bo bomsa ba gabotse ba ka gare ga lapa potšišo ya ka e re go makoti diphošo di bile gona tše dingwe re tlo di kgalema ka morago makoti ke kgopela o kgopele ausi mmapule tshwarele go tswa boteng ba pelo ya gago gobane ka gare ga lapa dithulano di godimo ga gago le ausi mmapule a go kgopele tshwarelo then re lekeng go aga bophelo re o thoma go phela jwang ka kua gare ga lapa gobane mo lefatsheng a gone motho a ka tepotsang gore nna nka se tsoge ke swaretse motho a o tsebe gore go sasa wena o tla tsoga o rile phošwa mohutamang gobane nto re tletšeng mo ko go aga lapa la mokgekolo diphoso re di bone ke tše dintšhi go di latelela di tlo re gola nto re nyakang ke kago godimo ga lapa la ga mammesi bagalabe le bagekolo ba mammesi ditlogolo khukhu tše di thieleditšeng tše di tswang ka kua gare ga lapa lela di kgone go tseba re ka kua gare ga lapa lela go bile le kago ndene ke mo e leng gore re tla re ka tšatši le leng re tla meropeng ra gore badimo ba re botša gore ntwa ye be e fehla ke eng mara re ka sie meropeng dipelo tša lena dilwa gobane go nyo le lesalwa ntwa ya mantšu ene ntongwe makoti ke tlong go botša o ke rakgadi ya bana ba gago wa rata a o rate ke rakgadi ya bana ba gago go moroga gare ga batho ke rakgadi ya bana ba gago o tlo sega ke batho and then rakgadi le wena wo ke makoti wa ngwaneno wa rata a o rate bana ba gago ge ba etla ka gae ba tlo kry-a makoti le go a tlišitše ke a buti ka gare ga lapa so ke kgopela gore o molomong a tla ke re molomong o tlile le wa gage and then ka gare ga lapa a re ithuteng go amogela wa tlile le wa gage mara kgalemo e be gona lebile le kgalemo ya ngwana matlerekeng re ikwele fedile so gone jale ke nyaka gore re kgopelane ntshwarelo bana ba motho ba kgone kgopelana tshwarelo ngwana wa mmamogolo a bolaile wa mmane lena le palliša ke eng go kgopelana tshwarelo ene ge e le gore lena le tekemišeditše go lwa ke kgopela gore ba tšo ka gare ga dintwa tša lena le lwe bobedi ga lena and then ba seke ba di tsena mara se le santseng le se tsebe ke gore bana ba lena ba tlile o sokola gobane go ntšo le mokgekolo o robetse o bolaile ke lena ka pelo so le nyaka go bolaya mang o mong gape makoti ke a go kgopela ngaka nko kgopele motho ke rakgadi ya bana ba gago mo kgopele tshwarelo mo phošeditše le yena a tla go kgopele tshwarelo ene o mmotse gore rakgadi nna ke kgopela gore nna le wena re phele so ke kgopela gore nna le wena rakgadi ge re netaba re tšeo mammesi ke bolela ka mahlare re mmeele ka thoko rakgadi nna le wena re bolele
ene ntongo ke tlo go botsa buti Katlego wa bona taba tša basadi se ka di tsena ge basadi ba lwele ba ko gore ba kae e segalo ba tšee bobedi ba bie mo o ba kgaleme wena mogekolo wa gešo rongo o e tla mo ragadi ya bana ye ga re irie e tla re segiša ka batho a re ilokišeng re beng le bophelo bo bokaone a iloke ka mo go wena pela ke sa bua gape ke sana ka go fitse ngweshi ke a e kwa tshwarelo ya ditshwarelo e la ya hlahla vale ke la go kware ge a ke gane a tshwarelo ka no tshwarelana bona go tla tšwa bona ba solelana bua vale iphetlhitse a re isileng kwa ga o makhelwane ba rena entane ka baka la le bona ba thuša o kinto bona ba tlo felela ka ena bomagelwane bale ba re thieleditše ba loišitše ke rena bana ba ka gae so rena re ba loišitšeng bana ba ka gae a ke re le ntwa ye gontswa le re loišitše le bana ba rena ge re fetša go lokiša ye more ya go dula fase le bana ka moka ra ba botša ra re jwale ka bana rena batswadi re swarelane ra bitša bagalabe ba le ba ga mammešhi le bakgekolo re ba loišitšeng ba re thieleditše le bona ba kwa gore bana ba swarelana le bona dipelo tša bona di tla kgona go dula gabotse baagelwane ba thieleditše onkwa ene baagelwane le bona ke ya ba kgopela gore ba tlogele gore ge ba ekwa taba ere ba iahlahle ba iše pele moagelwane ke motho bohlokwa ka lehu moagelwane wa bitšwa ka lenyalo moagelwane wa bitšwa moagelwane o ne le toka ya gore ka gare ga lapa ga go ne mollo a emelele bjale ka tate goba mme a ye go bea bana ba ka gae fase gore no ye le iriang baagelwane ba ga ke e rate le ba kgoro le bona o santse ba ne toka gore ba tle gore no batho ba re bee fase jwale go njwale re fihlile nakong ya tshwarelo a se gapeletšo nne mara ke no ba kenya kono le botša re fihlile nakong ya tshwarelo Makoti ngaka ke kgopela o kgopele mogekolo tshwarelo go tšwa boteng ba pelo ya gago a wona ke mokgopela tshwarelo mara ya meropa ngaka ke kgopele tletšo le pele ka baka la boloi jola ba tle ba bo bone boloi jwaka no meropeng re tlo ya ngaka ge boloi bo le gona re tlo bontšha ra bolokiša re ka se dule ka gae re loyana boloing re tlo ya yeo e se ke ya letshwenya a re berekeng ye gone jwale kore ke nyaka gore mogopele tshwarelo o bommotse gore ragadi ya bana baka nke re phele so le so nna le wena le nna meropa le ena ke emana e kere ke a e nyaka ke tla kwe maaka gore ga botse go tsamaegile mo go wena ya Makoti mothola ke ragadi ya bana ba gago ke kgopela go mo kgopela tshwarelo mmotse ragadi ke kgopela tshwarelo taba ya ka le wena ya gore re omanyane re rogane re kwe mabarebare re loeše ke batho ragadi ke ya go kgopela ke kgopela re phela gabotse ke gore mmotse ke bophelo bo o nyakang a go phediša ka gare ga lapa la gago go kwele ngaka ragadi mo o gopolang nna ke kgopela tshwarelo ka se ke go rileng ka sona ke kgopela ka kwa gare ga lapa la mahlare go be le peace ntongwe lengwe ke go rileng yona ke kgopela o ntshwarele ke fetsa ke rialo a ye ka mola go ragadi ragadi mofe mo Lucky nna go ya ka nna nakong ya jwale gore ke mo kgopele tshwarelo e tla no be ile gore ke gahla lena pelo wa ka e sa gana le go jwale ragadi ga e dumele a ke go botse ragadi ragadi a re lokišetše rena mo re lokišetša bana ragadi re a itukišetša ke bolelela nakong ya go jwale seemo se nna ke le ka mogare ga sona go jwale ka se sebaka ge ke fitšimo ragadi e tla no be ile gore ke gahla lena mara pelo wa ka e re ke bolelele ragadi ragadi mo bophelong ga re tlo phela go le bose re tlo phela go fela go e ba le tše dimpe fela se ka dumelela re lo tša gago di tle di senyege ka lebaka la go tšea dilo merwalo o e bea mo e rwaletše motho mongwe e ka se go thuše motho mo bophelong wa mo swarela wa phela bophelo gabotse wa mo lebelela gore ka morago ga tshwarelo yeo mo kgopetšeng yona o phela jwang sa mathomo ragadi ke ngwana ngwetše ge e fihla bogadi la ya ke dikgadi and then ba mmotša gore mo bogadi re tlo phela jwang a senke le mofa molao and then o tswile ka gare ga molao gobane ga sanka laiwa gore mo kgorong ya gabo rena ya ga mahlare re phela jwang so o rile diphošo then ga re moswarele and then a re mo fe tsela ya gore ga gabo rena re phela jwang ragadi go swara motho ka sekgopi go ka se go thuše merwalo motho a išale le yena
go gopela motho tshwarelo ga se maemo goba ga se gore ba re o kgatlhamang Rakgadi ene go gopela gore motho o tlo mo swarele ka nako ya gago go ka se go thuse Rakgadi go go bušetša dilo morago ke go se nyake lapa la mme le loka re nyaka le loka Rakgadi dilo di loka di ema gabotse re kgona go kwešiša re pelo ga go ile kgole mara se ke se nyakang sisi Rakgadi re nyaka o tsene ka gae re nyaka bana ba gago ba tsene ka gae re kwešiša re wena le o le lwele mara sa mathomo o ke Katlego ke ngwaneno ndane ga o sa tle ka gae o lahla ngwaneno ge ngwaneno ga ba yo santse a tla botse mang ngwaneno ga ne mathata santse a botse mang makoti o ga ka lwa le o ngwaneno santse a llele go mang a sa llele go lena kare a sankala mo fa molao wa gore ga kua gae re phela so ke kwešiša re Rakgadi le bogadi le ile go fihla bogadi la kry-a basadi ba le botša gore mo bogadi re phela so o yena nna why Rakgadi o sa mmotse gore makoti ke tlo go swarela mara ke nyaka o phela so mmotse Rakgadi ai moya ka ga o dumele o tla dumela tšatši le leng ga le kgone gona Mapule e re ko botse moya ka ga o ntumele Mapule e re ko botse ga o bogadi bo bo bose o se ka rone bothata le wena go tsheletša Mapule kupu dia ga go ne bogadi bo bo bose motho mo le mo ga fihla bogadi ba mmitša ka mantšo he ke moloi he o le ngwana borena he o dirile eng wena why o sa accept na if le gore o le ngwana o file gore lo ile ngwana geno why o sa accept na wa nkuša re kra gore na a ke bolele tabeng tša boloi re godimo ga taba ya ditshwarelo gonjale tsheletša taba tša boloi ga di gonjale motho o swana le nna o tlhabile kupa ga re se o hlabe o hlabela kae ka gore ga kwane le motho kene motho o dula ka gae o hlabela kae ka ke sho gore e sekgale o santse o hlabe Mapule wa tsare ke o santse nna ke nagana gore o santse o no accepta Mapule accepta no matter le kwadišane jwang kapa jwang ntho ngwe le ngwe e tshwarela ga bogadi bo bobose motho mo le mongwe a fihla mogadi ba mmitša gore ke moloi ga ba morate a ke gane wa bolela so mina Mapule tshwarelaga o re ke tla mo tshwarela ka nako e ke logotšeng pelo ya kere nna nto ke go kgopela ngwana mina botša mmago sesi o mmotse o re tlogela gore ga Mapule strateng Rakgadi motho o tla buša pelo ya gage Magorena o ne bothata o tla buša pelo ya gage Magorena re kgopela re ka mo re ka radiong and then le tlile mo gore na le tlo nyaka thušo le seke la re fa direction ya gore le nyaka gore le thušeng jwang and then re kgopela gore o be le order ge batho ba ba bolelang ke o ba theeletše go swana le ge go bolela wena ba go theeletše kopue o kwele mmago sesi a roga Mapule gore kore bare o kwele bare ba re le ka tronko ba re tla go tsentšha ka tronko because of a o shoka ntho ba re ke ntho e le gore ga re nyake at least ke bore ke kwele a moroga o kwele o nkuša gore ke ra jwa gona sesi mmina ba re o ke mang ba re ke sekhurikhuri se se loešang sesi Mapule le Makoti a nyaka go bona lapa la mogadi le thubegile go sene le motho ba re ke nna ka re ke fihlile ka go llela go yena ile ausi yaka ka re ke gomme nna gomme ke mo tseleng motho mpitša he wena ngwana e se ke ba le tonki ya moloi e tshwarang ke ite o e re tsena ka mo gae ba re ke nna o ema pele o rileng go wena Rakgadi Mapule ga go roga ka Sunday sa modiri wa ga bollaki ke a feta mo pele ga gae o ne le bo bannyana ba bangaka ba tseba mara mo gare ga bona ke tsebile batho ba babedi nnete nka se ba menšene ka leina ya ba gore yena wa jika ngwana wa mmitša nna ke tla exactly mo strateng go lebana le monyako wa mo gae straight mara ke ka strateng ke tswa ga bollaki modirong ge ke tswa ga bollaki modirong o bitša ngwana ka mo lapeng ka ga total wa tseba gore ga ke tsene ke no feta mo strateng ge ke feta strateng o bitša ngwana gore wena mamang e se ke ba go ba le tonki ya moloi e swarang ke ite o e re tsena ka mo gae ke ne le pipi ra feta gana ra tsamaya aowa a e be le bothata ge swantse re tla re lebane le yena wa ke tima go swara group e labeng a tsamayang le yona wa ikwešiša ga ya go swara group e la tsamayang le yona ra feta ga Mmakola ge re ya go tla kgoneng ya ga Mmaleswena se ya thoko tša ga bošielo wa thoma pipi o dula mohlanka dilong tša baloi he gware o dula mohlanka lo tša baloi ya ba gore re kopana le Katlego ne le bašimane ba bangwe ba babedi yena kwa boraro mara ka mo tseba gore ke Katlego nne Katlego ga e tla o kwa mašata a mosadi wa gage
ga e tla a e kwa mašata la mosadi la gage ka tlo go thoma go khupuga a thoma go khupuga mola o thoma wa mmotsa gore ke mang a se ena sesio la gago ba reng ke Mmapule wa thoma Katlego le ke le kweleng ke lo kwa o yena a se ka tla nyela a se ka tla nyela be tloga le group ya batho alright Makoti o rogile Ragadi a ka moroga ebile yena ga a fetane le Pipi o mfetile ke ne e basabi ke ne se ne bannyana batho ba le ke ne le bona ga ba lekane le nna ka moka be ke ne e basadi re ba bararo re khapha o mong sa e taga ra mmolae mare ke tšikile tseleng ga ke gatlhana le matlhare ke gatlhana le yana ba sepela nnoša ka gatlhana le matlhare a sepela le grupa batho ke nyaka go lokiša ntongwe Ragadi a ke re motho o bolela le ngwana o re ba re tonki ya moloi se ke a swara ke ite o re tsena ka mo gae a re Ragadi ga re Ragadi o re tonki ya moloi wena why o bona o ka re mantšu a o rela wena ke rela gore ke o rela nna right through mo nna amponang e swantse eno ba letlhapa mo amponang right through Ragadi Makoti wa e dira ntwe re gopela o bolele nnete ntho a ke e dira o a tsere ke ja go fetiša mo ge ile re wa e dira because o bo o kwatile e re ke e dirile because be ke kwatile ntho a ka e dira ke morugileng mmago a sa le gona a sa phela ka baka la gore o phela e tla kwa ntšha matlhapa gore ke tswe ke epe dikeketane marikane thaka jaka di epa dikeketane marikane mara gore ke gatlhana le ena mo eno ba gore le ausi ya go ba mo ntweng ntho e ba nyako go iria ka nna ba e bone mo ile ga ke re ba nyakela mmago bona gore ba okele mmago bona ke ba tlhokomelele mmago bona ka baka la gore gana jwa o robetse mo re boela morago nna ke nyaka re ye pele Ragadi a se gapeletse gore o sware le ngwana wa batho a se gapeletse ke no ba ke nyaka go e bia go swarela ngwana wa batho eno ba go nore o no tseba Ragadi o bogadi tša bogadi wa di tseba o mosadi ke mosadi nna ga re basadi re banna re ka ga borena a re kgonagalo re ka metseng ya batho ge ke re o kgopelane ditshwarelo ke rela gore jwale ka basadi le tle le kgone go rera tša malapa le ka moka ene Ragadi a go pale gore o galeme ngwana wa batho o ka no se mo swarele le kgono nako o tlo go mo swarela ga re tsebo re tla be le neng mara se ke nyakang go go botša Ragadi ka kua gae a go aka go rakang ene ebile a go aka go tswalelela mmabadi ene a go aka go tima go dijo ene ka gae ntho e leng gona ga ka raka ko e leng wa mme ngwana ke rakile ke enao o gopetse tshwarelo go tšea go dirileng tšona onkwa o gopetse tshwarelo go tše Ragadi a go dirileng tšona jwale ge motho Ragadi a gopela tshwarelo nna ga a swanela go swarelwa na yena motho ga gopela tshwarelo o swanetse go swarelwa ke bolelela fole saeteng laka moya ka ga o dumele gore ke mo swarele go nujwale re dumelelana le wena re ga se gapeletse gore go nujwale mo swarele mara se ke nyakang go le botša nna ke tlo le iša meropeng mohlale le swarelane because nka se ye go ya le lena meropeng dipelo tša lena le se la swarelana ke iša eng meropeng gobane nthwe re iša meropeng ke ye e leng gore go tlabe go na le ditshwarelano re tseba gore badimo ba gabe rena ba tlo bolela cause mo re tlo bušetša morago ke kgang and then le gore nna ga ke nyake go swarela ke re bana ba motho ba swarelana ngwana mmamogolo le mmane ba bolane ka thipa so ya go se swarelane ke ya eng Ragadi nko fe Ragadi maele jwale ka mosadi ga gana go swarela o mong nke ke emiše o se se mmina ganyana ao Mmapule e ne o buša pelo ngwaneso e ne o buša pelo o ne o kgopela tshwarelo le wena le go sa tsore o rileng nto e leng ngwana o kgone o tsena ka gena o rile o kgone o tsena ka gena ba lwele ka tše a ke re batho ge ba lwele mmalekwatsipa re fošana ka noga e phela ko re fošana ka mantšu se sengwe sona ko re batho ba ba dirane dilo tše dintšhi ge re ka re mang a ne phošo mang o ne phošo re tla be re le rona awa o tsare ke Mmapule o ntheetse ngwaneso ke se seago o mo swarele ngwaneso mo swarele mara nto e leng gona a re nyako o kwa tše ding gape-gape bo sasa re tlele go dimo ba re o boletse solo tšeo ka moka tša ra di fediša tšeo ke kgopela go bolela ya mosware thata ba se ke ba kwa mabare ka moka ga bona ba se ke ba kwa mabare ba tlhomphane nto e leng gona tshware lona a bano e tshwarelana ka re gong jale lapa la mmaka le tsile serithi ke kgopela go bolela nke re fe mogala bo chance ke kgopela go bolela diphošo di gona mo bathong
ene le lena le bana ba motho le ka no be le gotse le ratana le hlomphana mara ke sure gore tšatši le lengwe o mongwe o ile a gata o mongwe kgontse mo go lena ke sure mara le kgonne go swarelana jwale ka bana ba motho ene le tsebeng gore as long as le sa nyake ngwana wa modimo ka lapeng la ga bolena le sa nyake go lokiša dilo le yena le tlo ntšha katlego ka lapeng ke nyaka go no le botsa nto le itsebeleng ruri le tlo ntšha katlego ka lapeng le paletše ko go rwala maikarabelo ka lekgola ka bolwetši ba mmalena a godile a bajwa ga go ne makoti wo a dumeletšweng go hlokomela matswalage le paletše ko go rwala maikarabelo se le beng le se dira ko gore ge le be le tla ka gae le tlo bona mmalena le be le bala diphošo go feta ditheto le be le bala diphošo go feta dilo tše botse malapa a bakgekolwa le a bonang a tletše mo a se ne batho di la se bone di tšwele ka moka ga tšona di ntšhitše ke kgaetšedi tša go swana le lena ka baka la gore ge le kgapha mosadi wa katlego le kgapha katlego ene batho re gatana dikhontse ra boa ra swarela go swarela motho a se botlatla ene go swarela motho go sa kgathale rakgadi we know gore le wena go ne le bošaedi bo diretse ngwana wa batho somewhere somehow a ka no ba sa di bolele tše dintšhi o ka no bo sa dumele selo o dumela sela o sa dumele sela mara ke na le bonnete bo bo feleletseng ba gore le wena go tswa boteng ba pelo wa gago wa tseba gore go ne le tšeo mo dirileng tsona tše e leng gore ga di ratege nnete tše dintšhi diphošo e ka no beile tša gage go wena ene rakgadi wo mogolo go ya ka nna ko wena go tša mollo between ngwanenu mmapula le mogadi wago lebaka ke gore o palela ke go handlela taba ya ge ngwanenu a tlo go botsa gore makoti o re ka nna then wa tšea lehlakore o senke o ekwa gore taba bona e thomile kae mang o rileng mang a reng ge ba neeletšana ka mantšu jwalo ge nkebe o ile wa rwala maikarabelo ge ngwanenu a lla ka makoti wa te thwala jwale ka mme wa ya ka lapeng la geno wa bitša katlego wa bitša makoti wa bitša ngwanenu ke nagana gore taba nkebe o kwele gabotse gore go diragala eng ke go kwa o gatelela o re ga a tlogele go roga mmapula gare ga batho ko diterateng go ne le tše e leng gore ba bangwe ba baagišane ba lena kapa badudi ba ko ga matlala a ramošebo ba kgatlha ke ntwa ya ka lapeng la lena ene le gopoleng gore batho ka moka re a seba ge re dutse ka group ka moka le lena le a seba le tlo le moseba ngwana wa modimo mara ga di kgone go fitla go yena ka baka la gore le moseba le sa morate ka moka ga lena so ga a dutse le ba bangwe ba ga matlala a ramošebo ba bolatše ba di bolelang ba le ba kgona go tšea ditaba ba di tliša go lena mara ga ba le botse gore ge wo a be a bolela ka lena gampe bona ba be ba re eng ka mantšu a mangwe tsebang gore ntwa ya lena ga e kgatlhe modimo le badimo ba ga bolena ene ngwana wa modimo a ka no be a se perfect ka go tlhokomela mmago lena mara o tšere karolo ge ntwe ke thuto le go ba theeletše ka moka ga bona ba ba re theeleditšeng mokgekolo ge a godile kapa a bajwa o ya ga morwedi yage gore morwedi yage o tlo o tlogela mmereko a motlhokomela goba o tlo o diang a inyake makoti ga inyake motho inyaka morwedi yage gore o tlo o dira jwang gore mmage a tlhokomelege and then ge e ka ba re le barwedi ba mokgekolo ka moka ga rena ga re ne nako le mabaka a go tlhokomela mmago rena o ya old age and then a tlhokomelega kowe ra re ge re nyaka go mmona ka moka ra founelana goba o mollo o mongwe a tekela old age a ya go bona mmage makoti ga go ne makoti wa ka emišang letsogo a re nna bogadi ba ka senke ba ntira sa gore ga go ne mogadi bo a ka emišang letsogo a re nna mogadi ba ka ga senke a ntira sa gore and then ke kwele kgaetšedi ya ka molare ka lapeng la gešo ga ka raka ke ngwana mma o e leng wa gešo polelo yeo ga inyakege ngwanešo ge a butago a etla le mosadi ya gage e swanetše e be phate ya lena le motšeng jwale ka ngwana ka gae again o ka se kwe monate ge o ka re ge o etla le monna gago banna ba bontšha go se rate monna gago
o ka se ko monate mara wena o nyaka gore e bonagale ga botse ge o kwagala o sa rate mosadi ya katle go phatlalatša dintwa ga di iše batho felo go swarelana dikgopi ga go iše batho felo ntwe ke nyakang go go botsa yona rakgadi ko gore o ka no se mo swarele ngwana wa modimo o ka no se mo swarele a gone motho a tlo go tlhabang ka thipa a go swara a go šupa ka sethunya a go kgorometša gore swarela ngwana wa modimo mara ke nyaka go no go lemoša nto nngwe ya gore lapa lela gone jwale le ka mo gare ga diatla tša katlego le mosadi ya ge because katlego ke ena a šetšeng ka lapeng ene potšišo ko gore ge le sa nyake mosadi ya katlego a le nyake katlego ka gae na ge e ka ba le nyaka katlego a le nyake mosadi ya gage then katlego a se ka ba le mosadi ene mmapelo o ja serate go a diragala gore o re o le monna o nyale mosadi o e leng gore dikgaitšedi tša gago ga di morate mara a se mosadi ya lena motho ke mosadi ya katlego ene ge le nyaka go kgethela katlego basadi le dira phošo ka baka la gore le lena banna le tekgethetše le bo mmasemammangon jwa le ka baka la gore ke lena le ratileng banna ba lena ene ya gore mokgekolo o ile a ntšha lentšu la gage a re katlego a seke a tlogelana le mosadi ya matlerekeng jwale ge mosadi ya matlerekeng a sa fe katlego bophelo katlego a die jwang a re ke swantse ke no kgotlelela ke be ke hwe ka baka la gore mma o ile o nyaka enao bophelo ga bo jwalo bana ba gešo mo bophelong ratana le batho re pallana ka mabaka re pallanang le ona re tswela pele and then ke sa bušeletša ge le sa nyake ngwana wa batho le tlo ntšha katlego ka gae ene nto ke e tsebang kore le ka se tloge malapeng a lena la ya go dula ga matla la ramoši ba la tlhokomela lapa la mokgekolo e tlo ba marope ga go lena e tlo ba marope ene ge e ba marope mma go lena o tlo tsoga le badimo ba tlo tsoga le tlo tshenyetša maphelo go ne le dilo tše dingwe re a di sacrifice re le batho for bophelo bo bokaone le go thibela mathata a mantši go njwale o swantše o tlo o hlabe wena bana ba gago kua ke ga bo bona mogolo o swantše a ba dumelele jwang ka lapeng le go dulang yena le monna gage gore ba swantše batle ba phase ka kua ene sedimo se tlabe se re ngwana ga e go phasa ga gabo mogolo o tlo kgona go tsena jwang ka lapeng la o a sa nya gape ke ka ga gage go dula yena a kere ka mola ene le tsebeng dikgaitšedi lefase tšikelele ka gae once wa tswa ka lenyalo go ba wa tswa wa ya motseng wa gago ka ga geno o na le di-limit a o sa no tsena ka mokgwa o nyakang ka gona wa no te topela mabekere wa tekgela metsi go ne le motho a dulang ka mongwe o a kokota ba go fa setulo wa dula fase wa tlhalosa tše o tlileng ka tsona ge e le gore wa no botitletse o tlo re tlhola ke shebeshebe ke taba tše botse mara ga le kgone go ba ka godimo ga motho e leng gore o rwele maikarabelo a lapa la ka gae ga le kgone batswadi le wena o le motho wa mme o ka se dumele gore ngwana bo monna ga go a notla ka ga gago a titirela re ke ka ga abuti kapa ke ka ga gešo le tlo fetoša lapa la bolena marope rakgadi buša pelo ka gare ga pelo ya gago o seke wa gopola tše mpe tša di dirileng o gopole le tše botse tša di dirileng ka gare ga sekgopi sa gago gopola gore le nna go ne le tše ke mo dirileng tšona tše e leng gore ga di ratege ga re nyake go di tseba mara go njwa le re nyaka go ba le closure ya gore bana bešo tsebang gore bana ba motho re gatana di-cons ene ge e ka ba le nyaka gore lapa la bolena e tlebe marope tswelang pele le tlhoye mosadi o ka tle go tlo tswa ka gae ka gore a tlo kgatlha ke mantšu a lena ge le fitlhile ka gae le go gagogana le mosadi ya gage mosadi ya gage ka no ba le wrong mara tsebang gore katlego o tlo dula a thekga mosadi ya gage go feta ka mokgwa a swantšeng a thekge lena ka gona so ge le sa nyake mosadi ya katlego go ra le nyake katlego ka lapeng please ene rakgadi o mogolo o bolele le rakgadi mmapule a buše pelo le yena kua bogadi ba gage go ne le batho ba ba sa mokwešišeng gabotse a buše pelo ene ge mmapula a etla go wena go botša re mosadi ya katlego a se re go nna a re solosoloso o seke wa tšea lehlako gore o senke o ekwa molomo wa ngwane wa modimo ba bitše wo mogolo mo go bona batho ba ka moka ba bitše le duleng fase and then wa neng phošo a kgopele tshwarelo ka tlhompho le boikokobetšo ba re ga se lahlaba le swantše le tle le hlabele ka lapeng la gabolena le o hlabela ka lapeng la gabolena jwang le sa rate batho ba ba dulang ka mola ene batho ba ile ba babedi ba ne right ya gore ba ka gana nto nngwe le nngwe ka mola ke re go dula bona go šetse bona so makoti
tikokobetse ka mola ke ka bogadi tikokobetse diphoso di diregile ngwaneshu o no kgopela tshwarelo wa tseba gore ka mola ke ka gabo batho ge ba itla ba tle ka hlompho ka boikokobetso o ba fe hlompho le boikokobetso bothata ke ge ba ka re ge ba itla ba tla ka boganka ba gore ka moke ka gabo rena bošaidi ke bona boo tsebang gore ka kua lapeng la go dula batho ge le fitla le a kokota la fiwa ditulo la dula fase a o tlo no feta motho a dutse wa fetela ka ntlong wa re ntlo e ke ya mma he nna be ke robala ka mo be ke robala kae assemblyf re a le kgopela ragadi buša pelo makoti go kgopišitše ka tša go kgopišeng ka tšona ga go bose re a bona re a tseba re a bona gore moya wa gago ga o dumele gore o mo sware le gone jwale e fela ke kgopela gore o buše pelo go buša pelo e tla be ile go aga lapa la mmago go aga lapa la mmago e tla be ile go thabiša modimo le mangelo ya geno mara go o sa nyaki a go ne bothata o ka no se mo swarelela ba mana ba wena le yena mara bonaba ba lena bo ka tsugile bo le thušitše ka selo ene ke kwele mme a re o nyaka meropa prof gore a kgone go tseba rena mmage o jile keng kganeng ga senke ba no tswa ka moraga lekgola mokgekolo ba nyaka go tseba gore go diegileng ka lekgola mokgekolo ae makote manyana ragadi a senke re tswa why a senke re tswa ka moraga lekgola mokgekolo re no no tlogela go leso wena o nagana go mbele be ke nagana re tlele meropeng ka gore mmago o be a godile ebile a bajwa ba a godile then o nagana gore mmago o bolailwe a ke nagane gore o bolaile ka gore o sepele ka tsela mohuta mang a ke nagane o tša dipolao mo go nna malome ka kapa yeah ke botšiša gore meropeng ba tlo dira eng because ragadi ragadi shu o palela ke go swarela ngwana o le gona le palela ke go mo fa maele go bolelwa eng meropeng pelo tša lena di se di a lokologa o tla e buša pelo moremi ragadi wa bona ragadi o ke sola wena gobane o go boditše dilo o di tshepile ka moka ene wa senya ke go fa o tšhantsha ra bolele ragadi ola o kwele bohloko ke dumelelana le yena mara ragadi santse a tsebe gore o ke ngwana gage o and then santse ragadi a swarele o le ka setle meropeng lena le se la swarelana a e kgonagale meropeng le tlo tla ge le swarelane le e tla go nyaka bophelo ba tšwelopele ya ka mola gae gore dilo di thiba ke eng ka gore go swarela motho ga se maemo ene a se kgapeletšo go swarela motho mara wo o ntšhitše sa mafatlheng nna e re ke bolele le makoti a ke re na motšhaba e re ke le botšeng makoti ga a fihlile bogadi o a hlompha makoti ga a fihlile bogadi o a kgotlelela o fogotlela seropeng mara tše di kgotlelele ga a ke re ngwana wa batho o ne ga gabo ga a rakwa ga gabo ene a tlišatšwa ka kua ga mahlare go tla go tlaišwa o tlišitšwe bathong a tlišwa go manaba a kere so le santse le moswara gabotse a kere le lena makoti ola ke ragadi ya bana a se motho ka ntle ga a tlile ka gae tlhompha ragadi modumediše wa go bolediše modumediše bana ba ragadi ba amogele go o apeile mosolele a se ka dija ga kgopela metsi mmontšhe ona o nkwa gabotse a kere lapa lela ke la gago le a buti katlego lapa la bogadi le buša ke ngwana phejane le mokgekolo wa gage rena ge re ya ka gae ntane ka re fihla ka gae re santse re amogelwe so wena makoti e ba wa pelo boleta and then ragadi o mo founele a ntše pelo wa gage e le gona so ragadi ge re bolela so ba bogadi ba gage ba mo thieleditše ba tlo mmotša ragadi gore mo o bogadi o malapeng a batho ene ragadi ka mokgwa riang o tla tshoša ba bogadi ba gage gore ragadi ga a ne pelo e botse kae godimo ga monna wa gage go tlo re ga go lwewa kua ragadi kua bogadi ba gage parawa wo o padile le kua radio le mokwele gore motho o ne pelo e mpe onkwa ene mola e le gore gadi a go tswa kgolo gore gadi e bitswe boloi so a re nyake dilo tša go swana le tšeo so wena kgaetšedi o lokolola pelo mmalokwa tsipa ke ya kgopela o bolelele ragadi nna meropeng ke tlo le iša ge lena lekwana gobane se ke se tsebang le bolaile mokgekolo ka pelo lena mokgekolo o ba mpotša nna re bana ba ka ga ba kwane ande bana ba ka ba boledišane ene bana ba ka ba tlompola ka pelo ene le mmolaile ka pelo so that's why ke botša gore go njwa le lenyaka go bolaya mang ka gore go njwa le mokgekolo o ile mongalapa le re lebakang le kgono ene o tlhokofetse matsogong a mang a ka ke wo ka reng ka botsiša gore ka nako ko kwa tlhokofala le tlo re belele kae wena be ke le gae
be le se gona ba shetse le mang le yena makoti o le go lla sa nyakweng so gone jwale rena re gana go swarelana so why re santse re gane go swarelana kwa tsa ke nyaka gore re fe batheeletši motsotso wa gore nke ba foune malome ka kapa o tlo kwa go tlo founa ba bofemeng nke le re thušeng tswela nko tšotšotše kua ntle ganyane sese tswela kua ntle ganyane e rie re kgopela gore o laolega otherwise o tlo tswa kama malome ka kapa ke nyaka go lokiša taba ye nngwe ragadi malekwa tsipa o kgadi e kgolo ka gae kgadi e kgolo bana ba šetse le wena lekgono o mma go bona ntane ge bana ba elwa ba bee fase ene o kwe taba mahlakuri a mabedi gore ke mang a neng phošo ene wa neng phošo re mokgalema gabotse ra be ra ba boela ntšha ragadi o monnyane ke eng nto e go pallišang go swarelao moya wa ka e a swa bo a dumela go nwa le gona e tla no be le gore ke kgatlhiša lena mo gongwe moya o ne bothata o nyaka re o lekole nke re o nyake re bone gore wae moya wa ragadi o sa kgone go ka moswarela rakgadi o ne moya wa ntwa ke bona ka mo go ne o mongwe wa family o re o kgopela di-phone number please o nyaka go founa ga re tshware go eng ka kapa motlho motlo o kerane le di-3 minutes a sene time ya go founela 013 nke le mofentša vodacom ka fao o na le tsona a se ena a founa mo gone o mošo wa founa e re ke motope mcrs mo moyeng dumela eban mo gošadi gore a re gona mo gošadi re tshwere mpopota ya taba ya nna ke lebeletse o ausa mapula wa feleng a re ke re ngwanešu wa rugiwa konna to try ke tabe ke mapula ka se kgone go lokologa go swarela moradi wa ke a lekwa ya ausi ga re ka mokgotsi a tletseng go bolela polelo ya mabarebare a bolele le mmapula a swarele moradi wa ge ka gore ke ka ga bo bona ene ebile se ba bona ba ne bothata ba gore a sebe ba tlhaba ngwana mothušu le ena o boletse wa matlerikeng a lena o tsetsepele ka bophelo jale ngwana bo bona a direng a rake mosadi ola goba a tswe ka gae na sesi ga a bolele le mmapula a tlogele go tlholo a se ya lehlakodi ke rialo luba a re a leboga mogošadi a re a leboga hle 013110 wowe o tla bo okay a šue prof ke ano efa prof a bolelle tate le kae na re gona ke mahlaro ke mo eleditše taba tše ge di bolelwa jwale le nna di a nkgotla ka gore ke kry-ile molaetša gore batho ba tlo ya radio le kolo and then ka boripana taba tšeo sa le ra di lokiša so le kgono ge di tlile lenong ka mmakadi ene o mogolo o ga di e kgolo dimoditše thwithwi ke bona gona ka mokgwa le mojang le reng ge ba elo sa ba hlakantšhe wena o wa mogolo and then le komokedi o sa bolela dilo tšela beng ga di bolela malome ke di mogalemo gore o ka se tšee lesaete o mogolo wena ene le kgono la mogalema moo ke motheeleditše yena ka bogolo ke yena ba tshwantše a se ka bontšhe le molele ka koša le batho mo radiong gore yena o tšea lesaete even le mo radiong le ge batho ba mogalema ene nto ke mogalemetse yone maloko ke ba boditše batho bao nto ba le bolelang le kono it's a repeated story ke ba boditše ke ba kgobokantšee ke ba boditše mara ke a makala till today they are still doing the same thing e leng gore o mogolo o ke mogadile ene ke be ka mmotša kare ke gopela gore o go botša mmapule gore tabe re e lokišitše e swarelaneng so then today ba e tlišitše mooki mara ba tselela kae bona ke batho ba buang ba sa kgone go bea dilo tša bona gabotse ba sa kgone go tshwarelana nko re bolelele le ausi mmapule šwena mo
se bona tšatši lela ke hlakana bona ka moka bao ba leng moo and-e tabe re e boletše so ene ke boditše kupu gore please o fihliše molaetša go mmapudi o mmotše gore taba tšeki nke le di tlogeleng so bjale le kgono ke ya makala gore bjale kupu le kgono o sa emelela tabela ke a kwa morediong o sa emelela gane kupu wa ya ba sa go botse gore mara ngwanešo taba tše re di boletše and then re kgopela gore re tlogeleng dilo tša dintwa dilo tša ditshele dilo tša bosathane re tloeng mo go tsona and then re lokiše motse ao gape re le tšeeditše mo ke le rena re le ba family mara dilo tše a di re kgatlhe tsona ebile a di kgatlhiše a di kgatlhišetlhe ai man please man understandang tabeki le thomile ka gae ebile le tše re le išitše ko godimo ko radiong mara still le ko godimo ko radiong le sa makatša setšhaba tabeki le palela ke go e lokiša gane bothata ke dipelo tša lena ke tše buang gane mo e leng gore motho o palela ke go nokoba pelo a amogele tshwarelo ya motho aowa man se ke ra dira ka mogodi a se belief man na o tsoa ke ene la re nyamiša ausi re nyamiša gore a re nyaka gore swarela ngwana wa bana metlhe le metlhedi ke ikwa bohloko ka taba la ga bolena a se re ra kgatlhega a se dilo tše botse tše a se belief na ra le gopela fele ra le gopela jwa mo dilong tšeo e fetšeng gona bjale mo radio mo nna ke a le gopela kore ke nyaka gore le bosasa le ka letla go nna le tlo re no bjang kgone ke be gona ke kgone go le thuša a ke nyaka gore le nna bosasa re tle re le tlhapele matsogo re no lena le no ba pitse ka dilo tše di seng righta please a di feleng a se please gopelanang tshwarelo mo radio mo and then di feleng radio ba tšhaišeng ke a le gopela ke a le rapela nna e le gore le bana ba gedi ke gopela gore le ntheeletše ya no re a leboga ragadi ba bolela le wena mo la mafelelo ko wa ka gae ba re swarelanang taba tše di fele ntwa re a elwa re lwa ntwa pelo ge ile kgole mara bosasa o makale batho ba lebe ba ilwa maabane ba le ka moka ba paletše gore le kgono ba swarane ka matsogo pelo ya ka e sa ile kgole ge nna le abuti katlego ge re ka lwa o ka re kgalema wa rrela gore re swarelane go ya le gore moya wa gago o a lokologa na ka ge moya wa gago ragadi o sa lokologe bo bona o ka re dire eng tšatši le wena o e tla go kgopela tshwarelo o tlo re bitša gape so goba wena o tlo bereka jwang nna tšatši le e leng gore ke tlo kgopela tshwarelo ke tla leba go wena fahlegong sa gago ka lebantšha wena sefahlegong wa kgopela tshwarelo go moremi ka roma yena gore tabela ke gona pelo ya ka e buileng alright so ke kgopela go butša something prof so ke ra gore family ya gago ka moka ga yona ye e leng mo e go kwe gore ke wena ke nna ke kgopela ntheletše family ya gago ka moka ga yona e go kwe gore wena ka baka la pelo ya gago o gana moremi a ba iša meropeng ka baka la gore moremi o re nka se le iše meropeng meboya ya lena e se gabotse jwale ka mantšu a mangwe o tsebe gore ka polelo yeo ya gago ya gore tšatši le moremi a swantšeng a emele wena o tlo o kgopele tshwarelo family ya geno e tla be e safara e sa tsebe nnete ye e nyakang go e tseba ka baka la gago ke ra gore ba se ke batle ba re moremi o gana gore thuša re tšwa rediong go njwa laanya ke re ya meropeng moremi o tlo emela pelo ya gago tšatši le pelo ya gago e lokologang gore o tlo o swarela ngwane wa modimo and then bophelo bo tsweleng pele then ge moremi a tla be a tšea nako ya gage gore a le iše meropeng o tla be a ditela ko wena and tetelo ye wena o tla beng o emetše pelo ya gago gore e fole dilo di tla be di senyega mo familing ya geno wena o swere ore awa nna moya ka o sa le kgole tseba gore dilo di tla be di senyega di ya pele ene moremi o tla be a dutše a re nna nka se thuše family e leng gore e palela ko go swarelana ke ra gore le itsebeng ka moka ga lena gore ge dilo tša lena di tswela pele di senyega moremi a palela ko go le thuša ke ka baka la pelo a kgaetšedi ya lena le itsebeng tabeo ke a leboga prof ya go bolela nnete nna malome ka kapa nka se ba thuše mo re tlilo nyaka re nyaka batho ba swarelana mo re tlilo go aga mo ene ragadi re aga lapa la gago wa re age lapa la ditšhomi
go ba lapa la bomang nne re ya ga lapa la ga boragadi a re ya ga lapa la ga bomang mara se nna ke se bolelang kere ragadi ka gae ba seke ba moraka a ke ra re tsebe gore pelo ya gage e tlo buane mara pelo ya ragadi ke a itšhaba pelo e so a inyakege mothong pelo so a inyakege mothong gobane ntwa e ke gale e le gona kwa lesatso sekwa maloba for 7 years then go re ka mogare ga family e ragadi tshwarelwe ka setsoge e bile gona e tla ba gona yona neng ke ne le tumelo ya gore yona e tla ba gona ragadi neng nako ya tsamaya matšatši ya tsamaya dilo di a senyega dilo di a hlakahlakana nna letšatši leo yo ba neng go riagetše eng yo ba neng šiba bomama lebelela gore maphelo a bona a jwang a go ne nto e lokang nne yo ba gona neng yo ba gona neng ke potšišo ragadi nna re emetše eng ke eng se re se emetšeng gore pelo ya gago e theoge e bega botse e dule madulong ge re ka re sa emiso go tlhokofala ngwane o mongwe e tlo ba gona re kgopelana ntshwarelo re lokiša eng ge e le gore gone tšatši le re le emetšeng la tshwarelo tšatši le re le emetšeng la gago ragadi la tshwarelo ge le ka re letla o a ra wa nna a sebe a ba nako gore ke amogele tshwarelo o la ra wa nna a sebe a ba nako gore ke amogele tshwarelo a ke re bjalo molo mongwe ria dilo ka nako a gage go nengelo ile lengwe ragadi la go ganetša motho gore dilo tša gage di loke go nengelo ile lengwe la go ganetša motho gore dilo tša gabo di loke ene solanka o le dumela gore o le go berekiše le tlo bereka ka wena ene dilo ka nnete di tlo latela ka mokgwa wena o nyakang ka gona e ka sebe wena ragadi ga wa gola o le sokin le re go dišitše le ga botse ragadi mo pelong ya gago ke mang mo bophelong o ileng wa gana go moswarela ragadi ke eng wa bona nto e go ganetšang go swarela motho nto ke sera mo godimo ga bophelo ba gago nto ke e tshwenyang ka molaga kore nto ke e yagileng kore ge e le gore ke motho wa kgotletša mollo wa gage wa tuka wa o amogela mo bophelong o se ka tsoga o ganne go swarela motho ene potšišo ke gore prof ka gore ke kwešiša gore a se mogadi wa ge fela o a ileng a mokwatetša mo bophelong ba gage ke batho ba bakae ba a ba swaretšeng dikgopi ka mogare ga pelo a gage a sa nyakeng go kwa selo ka bona ene nto ya gore o swere dikgopi ga a nyake go kgopelana le batho ditshwarelo e mo fa phisinang ka boyena gape go nwa le batho wa tseba prof go nwa le ge nkare batho ba ga maubane ba tla radio batho ka moka ga bona ba ba tsebang ba ga maubane dingwetse le ba kgonyane ka moka ba theeletše bogadi ba motho ba mo theeleditše go nwa le gore ke motho wa mohuta mang na ba reng kore ba re ngwana bona o ka gare ga pitša ya mohuta mang gone jwale ge re bolela so ke thereso ene ntongwe ke nyakang go e dira wena mama mmalekwatsipa o ka kgona go pela o tshwarelo o makoti o awa sempolo sempolo nka mo gopela mo gopele tshwarelo go be le phedišano ka gare nna ka ra ka moria selo gape nna ka moria selo gore ko go tshwantse wa tsare keng mapele ke ra gore wena magwena gore na go tshwantse tsamaya jwa ka mo all right ke ra wena ke ra gore go tshwantse nna na go tshwantse kang a o bolela le dauro o solva taba o phela o nrugile ke o loba nako e re dutse le boliba o itša o bolela o thomile gore wa gaetse ja go before tlo wena sanka o tsamaye mogarena o sepilwe ntlong ka ra wona ka se di gone e le mang a re tsamaya ka re wena o tethelwa wa ka ngwako alright a re sa le mowe makoti kgopela o la ragadi tshwarelo ragadi le wena o kgopele ngwane wa batho tshwarelo ragadi lene bana ba magarebe ba ya metseng ya batho lankwa ba tlo tsamaya ba di bona le nna re metseng ya batho iya le ragadi wa bona mo bophelong o gopole gore se se riagalelang ngwana motho le ngwana gago modimo o tlo go araba go ya le ka mokgwa o riang o mong ka gona makoti kgopela go la ragadi tshwarelo re šetse ka only 5 minutes ebile ke 3 minutes prof awa le nna ke go tshwaretse mara e se ka ba le mara ke ra nna ke go tshwaretse mara nna ke gana taba gore a re maloba weekende
ena nna ke morakile a ka ntho eo yeo ke phoso ragadi re tla e lokiša kere ragadi ka kua ka ga bolena ngwana wa batho lapa lela ka se le gone ka mola ke ka gešo bile go ka setogong o ntšwele gona and then ke kgopela ragadi le feng le gaitše di maele a gore ena ke tla bolela nae ntlogeleng yena so nna ke tlo lefa date ya meropa ge lena le re le swarelane ke ra gona ke re ntlogelele ena nna ke ya mokgona ke tlo bolela nae alright nna moroka ke kgopela gore e ska ba rakgadi wo mogolo a tlang go go botsa gore Mapula o re o swaretse makoti Mapula e be yena a tlang go wena e tla go go botsa gore jwale pelo a ka e lokologile mara a tsebe gore yona ntola o e bolelang gore ga a ka tšea nako go ne possibility ya gore a ka no tla mola nna a re ke fodile wo ya ba yena a re jwale le nna ke ready go go swarela jwale ke ra gore batho ba tsebe gore re berekela ka re ga time frame ene gore ba tle ba kry thuso ka pela ke gore ba di ntwe e lokileng for their own sake. So a boteng go gopele ba le bo gaitse di tshwarelo re kgoneng go tswela pele nako go shetse only 2 minutes no ba gopela tshwarelo le gore le phile buang ka gae nna ke le gopela tshwarelo go diphoso ka moka tse ke le phošeditseng go gopela re phidisaneng ga botse re gatelaneng re tlogele mabarebare engwe sona ke gopelang meina taba ke gopela batho ba le beng le ntshebo mo godimo ga bona le ba forolle batho ba keng be le theitse rejo taba tsa lapa la borena re di lokisitse le ba forolleng ke fetsa ke rialo ya ene yengwe ke gopelang shi go batho ka moka ba tsebang dipolelo tše tša ka kua gae ke gopela go thoma gone jwa le ba geshu re yeng ka maele ge gaitse diragadi a etla Mapula llela go mongwe jwale ka ga llela go wena mo fe maele a go aga lapa la gabo ge makoti a etla a llela go wena mo fe maele a go aga lapa la bogadi ba gage re se ke ra gatla ke ge re loša batho ka gare ga lapa e le ge re thega o mongwe so ragadi re tla emelana kwa gago mara se ke nyakang go go botša go thoma go sasa o tsene ka gae lapa lela ke la geno bana ba gago ba tsene ka gae mogala wa gago ga tlile ke mogonyana ba motse ba go apešitše reng ye botsiši a tsene ka gae onkwa ke ra bute lena go ragadi le mogopetše tshwarelo lena a le sa le gona moo letšatši le a tlang a re nna ke lokile le mo amogele ka matsogo a mabedi ragadi o tla re botša re le so a re wale dilo di lokile nna ke ne bothata ke tla tšwela pele ka le thuša mara lena amogelang ragadi ka gae o ya kere ke gopela o ye ka gae bana ba ngwanenu ke gopela ragadi ge ba ne bothata o ba thuše and then ka mola gae ragadi go ne le mogalabe le fete ka gae se ka tlo sa feta lapa la genu wa se tsene ka gae ke ya go gopela nna malome ka kapa ke lebogile kudu dinomoro tša kua ga Moremi ke 079 170 9862 or ba ka founela 060 959 0303 letlakaleng la rena la Facebook re gona Dr. Moremi le tlo re kry-a fao batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re leboga maele a lena ba gešo ke lebogile kudu leloko la gabe re na le tlaloka o molomo malong gona reng ga rapelang ke re rapedišang ragadi nke a lebalele makoti tšatšing bošigong bo ba lekgono ke kgopelo ya ka bana a re rapedišeng ka gare ga lapa go be le khutšo go be le bophelo bana ba motho ba phele gabotse tšwelopele e tlo ba gona di-family ka moka a re thušaneng ka kago se re se dirang ke go aga lapa la mokgekolo ba ba segang ga ba sege tša ga bo bona le bona di ba emetše se rena re se dirang re aga lapa re nyaka go bona go loka ragadi ke ya go kgopela o tsene ka gae se ka tšea matšatši se wa ya ka gae ke ya leboga re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 tota na badrefm re leboga tsebe ya gago ka letlakaleng la dikgokaganyo tša leyago Dr. Moremi ka kapa maubane re leboga tsebe ya gago ba bego ba re tshwarele ka audio streaming ya www.msrs.co.za re ya leboga ausia lipstick ba lla ka wena ka mole ka mo go dikgokaganyo tša leyago ba re thibang re a leboga motheletši wa motse re a leboga thekgohle go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane dinomoro tše e le gore batho ba ka te kopanya le rena mo dinomorong tša 0660703413 goba letlakane la Facebook la morwa motšha ka kapa maubane goba ba romele voice note
ya ka kua letlakane la WhatsApp go 072-930-7400 072-930-7400 ba romela voice note fa o ba bolela mathata a bona ka botlalo ba share di phone number ka go rialo ke tswele